دما و باش تماشوانه هجا ji çarpan medya silav û rês bi bernamekî nû li pêş berê werin. Îro bi sê mîvanê min ê giranbûha rês Solên Hejador parazer ji Barcelona dê tevlê bername me bibe. Keke Muxlîs Erdem ji Stockholmê kadrekî kev yê alarizgarê rêveberê yên Asla Kaderê. Pişrajê yên mîvanê me sêyemîn jî Kek Hüseyin Aksaç dîsa ji Stockholmê ji pêvajoya kevnaşopiya îz dadaqedê li vê derê mamosteyê zimanê Kurdî yên her du jî hêvatina wan dikim destê bi ser serçave hatin. Kurtahê ji dawî ez ê dest pê bikim Kek Hüseyin ya jê Kek Alî Zerdeş kereba xwe ra Kurd xwe bidin nasandin piştre her hevalkê xwe dan nasandin em ê rasterast beşdarê bernamê be. Kerem ket. Gelek spas. Berê tiştê ez jî xêratînê li wer dikim. Spas ji bo ku we em divê programê de em bijin mafek damek ve em beşdar dibin yan jî ez beşdar dibim. Navê min Mehmed Hüseyin Aksaç. Ez ji bajarê Mûşê ji navçeya Mirazgirê ji gundê Dignûgê. Dignûga ku bi kesê di serî hildana Şeyx Saîd da ku cî girtine ew Dignûga ku bi navê deng e. Dignûga bavê Lalo, Dignûga Ferzendê, Dignûga Fetlah Begê, Dignûga Abdulbaqî Begê ku di bizava Kurdî da çendek ji wan şehîdin ez jî gundê min. Min destpêkê li gundê xwe xwend ya navende li Milazgirê navçeyê di wê demê de lîsetine bû li Agrî Aradatê min lîse qedan de dibistana bilind jî li İzmîrê beşa jeolojiyayê min xwend û ez salê heştê sîyavir da li Swêdê dijîm. Kurdiyetiya min ez tiştekî bêjim ji birî dayîka min di dayîkê min hene dayîka ku şîr dane min yek jina Sevdîn Begê ku di şoreşa Aradatê beşdar bû Qîza Şeyh Abdulqadirê Sakî ku di şoreşa Aradatê beşdar bû yek jî Qudret Xanim diya kek Saîd e ew jî dayîka min a şîr e û meriv ji dayîkê wisa we em bêjin perwerde bibe her halde bêhna kurdiyetî ji mirov tê. Spas. Gelek spas Keke Alî Zerdeş malata ava be rast e demakî me ra ji wê derê bimije wallahî zehmet e ji xwe hincî kurdiyetî ji me re tiştekî naye. Keke Saîd kerem ke hûn bêjin îcarê. Spas malata ava ez spasê te dikim spasê Çarpan Medya dikim û spasî ji bo hevalên gu dost û hevalên gu werin me temaşe bikin ya jî piştî wê dengê me bivîzin spas û silav û rêz dikim. Ez xelkê Milazgirê me xelkê Dignûgê me ez û Kek Alî jî yek gundekî ne em hevalê hevin û me peva şîr ve xwariye pismamê hevin jî kurxalê bavê min e min û me hema ha bi hev re xwe rastî û tiştê ku ji bo xwe got ji bo min jî dikarî bu gota ji be me seretayî sinifa heta pênca me gund axan piştî wê em derbasê Milazgirê bû me orta mekteb xwen di malekî da paşê me dest bi lîseyekî re çû Agrê çû Wanê li Milazgirê lîse tune bû sala dudiya dîsayê çû Magrî me oterekî damane yek odekî da piştî wê me malekî kirê kir em derbasê malekî û me gimnasiyet lîse li ewkê xilas kir li Agrîyê xilas kir salê heftê yekî de em her ji cûnta heftê yekî gelekî xort di lîseyê da hûn hatin girtinê paşê em hatin berdane yani em hî xort bûn di nava wî şîr da bû salê heftê yekî wan da ew aktivîtekê me şax zêde tune bû em ji malbatên welatparêz hatin bi deng û stranên wan mezin bûn bi destanê wan mezin bûn em gelek tiştê wan dizanin ez hêvîdanim rojek pêş de kitêbekî min jî li ser serhildana Şeyx Saîd û Agrê di dema evkê Milazgirê da were çapkirin hêvîdar xebatek min ê wisa jê ye ez cara pêşî me bi ewkê re bi Komal re kar kir piştî wê em derbasê Aster bûn komerê me li dijî kolonyalîzmê ez hem damezran hem jî îdareciyê wê komerê me
از هاتم پشتی من دست به لأنقره دست به universiteye kim حقوقا 4 سال من حقوقا پشتی وی از هاتم گرتن من نکار بخلاص کرد لما ما از گرتی ما پاچشنی دعوا رزگاری آلا رزگاری دا ام بلوچون دیار بکی دعوا وانا مرکزی دل و داره محکمه بون حبسخانه بناو دنگ بیش دوری دا مام işkence gerekli mezem mefar de zindana ev ki da براستی دربانیه که استعمال که می gerekli بناو دنگ ہے bu kitap ji وکی kitap ji hat çap kirin استعمال که گو براستی دربانیه که gerekli kes nikarbun bikirin ama bu roz ya da embejin هره بله ام بیشتر قدغه بگذار بیاری کام به هبل مد او چیزانا درتی هوالین خدا در باسی اکیزم او که محکمه کرد سالانه محکمه کرد سلام و رز دوی هر تمام بادکن و مالا آوا پس ایمن او قص سعید ساونمه پاراستن ولی روانیه باش که سعید گلک سپاس که مالا تاوا و اون هر هبن نه امن در بعد رضا سولین حاجا دورده بجید سولین خانتم خیر هاتی کرم که کرت ناساندنا خوشبوی شارپل مدیا تماشاوان شارپل مدیا پیشکش کرد کرم کرد بله سپاسی چارپل مدیا دکم از سولین ناچادور آمدیمه به تایبت باشارو کلیجیمه از فرمیشم شفایی تختا باکور پایتخت نتاوپرور کردستان یورم بوکو بلا کسی که خو نگره بوکو لجه بوکو گلکی جارا هاتیه رشکرن هاتیه شوکاندن شیدن مگلکن از بمالبان تخبر هاتمه کوچ برکرن دمک درجه لاو بکنه لإنگلیستان و اسپانیا هاتمه پرورده کرن نهاد بارسلونا سربخوم گریدای پارتی کی سیاسی رخصتنی کی نم سربخو گلکی چالاکی من محتم رو بهنه کردم نتاو پروردم افاس کردم بیشتر سپاسی جناب توادکم و سپاسی جناب هر کسی کردی کی نتاو پروردکم کنه هم تماشا کرد سرکفتش بوده گلک سپاس سولون خان شکو گریدان اما دما که گریدان که نتاو پرسی یک کردستانی به او لسر همو رمزیه بوم همویا گریده بر وسده بجه پاراستنا که این خاکا کردستانی نتاو پرستی بیکو لسر مناقشه بکن همویا گریده تماشاوان هجان ها وکی مدرس بکی داجی گوتو بو بسی میوانی خوی قدر بلرن دارا اما به واژه سال 1907 دا بزاوا کرد لباکور کردستانی تکچناوی مناقشه لگل که سعید و که حسین یا جی ناویکی ناسکری علی زردشت اوه کسا بکر لی مثلا سوره داجه پارازر و چالاکوان مافی میروان بریس زولین حاجادور همه مناقشه خو بردوام بکن از نه حزکه دست به که دوکی بود سه حب جامعه ها بس به یک خانم ده پیش تا بشه جبر به صدا بجی از گوتن حق گوتن یکی دیدم سولین خان کرب که دست به بکن سور چه بو جبو کردا چل سروی هاته دنگی سولین خانه کیم دبیهیزم سپاسی جناب ویدکم نها سور براستیشی دماکو ترک دبیجن سور جبو ممرن بو بس لازان جبو مجیان بو اجی دبیجن جبو ما کرد کردستان سور جیان بو جبو ما لازان مرن بو بله سور سبهین که بخود ده تباخه 100 ساله سوه اوی وره خلاص کردن براستیشی او دما شرعی یکم جهانی دا گله کی هیز ام دکارن سروان هیزا هنکی دست بکن کیشن هیز هبو چه دخواستن چما کرد سرکفتی نبو نجات پرستی کردی او دم چوابو نها گشتی کیشن آسته او دم ام دزانن کو هیزه کو لجهانی بو بخو انگلیستان بو
بخو چبون آلمانیا بو و اوتومان بو یعنی عثمانی بو نا هیز هاتم گوهارتن کنها هم دکارم بیجن بخو امریکای روسیای چینه بس او دم چه هاته چه قومی کو او سور نه هاته قبول کرن بخو عثمانی بیجن کو سور یک پروژه کی بو پیمانی که نبو نه پیمان بو گر وی مرو بوی هوای قبول بده قبول کرنه بس بو چه نه هاته قبول کرن بو چه به ولاتن دن نه هاتن امضا کرن گر ام سر هنکی مجهول بن هنکی خو بیشینه براستیشی افدنی من گلکی دیشینه کو دما به پیمان اسای کسپیک کو سال 1916 دا بخو سنورن نابینا روشالات نابین اودن نقش ویدارا بخو دان کویا کرنه دی ایجاب ند کرن که جاره کی دن لوزانه دا جیوی دوباره بکرانه بس دوردم دکارم ببیجن د سوری دا هین ها بریا کو سور باهتانا دا مزراندن دنیا د گلی کی شرک خدار دا در باس بو گلی کی کس هاتن کشتن ناور هم بجنه وان ولاتی کو شر دا جی گرتن کو بخو اوتومان بو اوتومان گلی کی هدی د دنیای براستیجی به اوا خو یا اوتومان استخدام اوتومان کی بون عثمانی بو گلی کی عاجزی دا بون توی جهانی بوی هلی دا کلوی در آلمانیا بو او آوستریا ماجار کو وک اوی کی وک دولتی کی د شردا جی گرتن بولغار بو وانا دجی کی دجی ولاتن دن شرکرن کیشن دجی انگلیستان دجی فرانسا دجی روسیا ایتالیا ژاپن دجی وانا شرکرن دبی شردا گلی کی نابرا او 4 سالی دا گله کی واندابون هر شهر براستیجی تشتکی واندابونه ده هلا آوریه دا ده هلا جیان دا تندرستی دا تروشتی دا ده هر آلی دا واندابونه ده او هلی دا هم دکارم بیجن کو مجبور بون بگیشتانا آستکی آشتیه بله گوتنه ده ما کو ام دبیر دا بگیجنه آشیتیا خو لازم ام چی بکن افجی وک ام بیجنه کو پیمانی کی آشیتی نفساندن د جبو کو تدی نقشه کی نو بدن روش حالتا نابی جبو به نقشهی او کرداتی دا چبو دبی پیمانی دا چبو د بندا یعنی مبدأ 62 گوته کرد دکارم وک اتونوم محفظ او بکن ده هرم خدا یعنی محفظ کی هرمی نه چا هرم کردستان حکومت کردستان ورهاتی ده مزراندن کو اتونومه بوی محفظ کی کردارا دان بس مبدأ 64 دا جیگوتن سال پاشه کرد بخوازن او سرخابونا تواهی بکاربن بانگ بکن بس ev geleki heladın da Osmaniye eşan. Bu tekuçava devirda mahve Kurda u mahve Ermeniya ku Ermenici de heladın da ev mahve wanji bahatana dahil. Ku ev Türkiye ki biçuk bimana. Ev peyman jiber ku hinha meclisa Türka başna hat bunda mezrandın ne hat yani helawan da seknandın ne hat imzakirin. و ام بیشن دناغ خدا گلی کی عاجزی چیکرن گلی کی او نجات پرستن ترک دنابر خدا دم هنا عثمانی بو د سال 1980 دا کومل خدا مزراندن کومل نجات پرستا ام دا مزراندن هر ولاتی کی بمزینن براستی دم کو نجات پرست او ولاتی نبن به هلی کی دا سرکفتی نام یعنی بخو عثمانی دور دا دم کو یکم جار او کومل خدا مزراندن گوتن او کومل سر چه بو کومل وان سر اسلامیه ترک یعنی ترک اسلام بس پاشان دم کو درکتن رید ناوی وی کومل وان بخو در نگل یعنی کومل ترکابو بس سال 1911 دا هنکی قصدن زیادتر نجات پرستی وان پیش کرد و لإستانبول چوا
کۆمەلێکی دن دامەزراندن ناوێوی بخۆ تورک یورد و جەمیەتی یعنی جامیایە نەتەوا ترک دبردا gelekî xwe pêş xistin û nijadperestên Tirk wiha hêdî hêdî zêdetir ku bi rastî jî vanekî tê de cîv girtin zêde Tirk jî bi xwe eslê xwe Tirk jî nebûn Rûm di navbera wan de zêde bû û paşahînkî em bêjine mamosteyê wanê herî bilind jî tê de Ziya Gökalp bi xwe bû Ziya Gökalp em bêjin rêdariya zanyariya nejadperestiya Tirk dikirin û hêla din de jî em bêjin ku Atatürk ew daseknandin û gelekî dijî vê peymanê derket û gelekî xebatên xwe yê derveyên welatra xwe kir yanî em bêjine diaspora Tirka diaspora Otomana bi hawayekî nihêştin kî ew peyman were cî xwe bigire bes beriya wî de Solê xan dengê min dibîzî belê Solê xan ez dixwazim pirsekê li wê derê bikim we behsa madeya 604 kirim her wekî tê dizanin di dîrokê de dema Osmaniya da Osmaniya demekî Talat Paşa rê kirin ew ê vê bernameyê îmza nekirin em hekî dizanin kî Talat Paşa û derûdorê wê damezranê îtihakî terakîne mada 604 de wekî ve destnîşan kirdiwê ew ê de madê de dibêjin ki wekî xudmuxtariyekê li Bakurê Kurdistanê dibê pêk were mada 604 da jî dibe eger yek sal şûnda bixwazin netewa Kurd li wê derê li cemiyeta yekirtî bike û bibin dewletekî serbixwe îjarê ew hatta îro roj çîroka Sewrê ya jî mütakere Sewrê hatta îro roj ciwan alî dewletên Brîtanya Amerikiye, İtalyane, yan devletin hatta bigêjin Yunanen, evana hatta îro roj betal nekirin. Lê dev faktör ki çê bû divê demê de bi zava Kurd li Bakurê Kurdistanê gelo ne amede bû ji wê tiştê ya jî ji bo netewperestiyekî ya jî ji bo dewletbûnê ew bû sedemekî gelekî mezin ki ew hevpeymana Sewrê li Bakurê Kurdistanê dengekî negir û piştgiriyekê xurt li ji Bakurê Kurdistanê ge ew sedekî mezin anna Rastî jî em dikarin dûr de bêjin ku bixwe ew dem nejadperestên Kurd di Yunan li Parîs em bêjine gelekî cara hatin komê xwe kirin civînê xwe kirin gelekî cara hatin cem hev bes hêza wan lawaz bû wekû hêza wan lawaz bû ê zêde aborî jî nebû nikarbûn dengê xwe bidana bîstan û berku pêwendîn Atatürk gelekî jî xurt bû ew ê gelekî nijadperestên Türk didan nêzîkbûn û em bêjin ew ê nava wan da ew xurtbûna nava wan da digîştin welatê dervehî jî û em bêjin bi pêwendiyê xwe yê xurt nehîştin ku bê yanî dûr de zêdetir bandoriya Kurdan nebû nejadperestê Kurd bixwe li Yunan wek min înan ziman ku gelekî cara civî nakirin gelekî jî li ber xudan li hêla Yunan da piştgirî dan wan bes têr nebû ji bo ku têr nebû negîştin astêk ew dem jî em dikarin bêjin ku Kurd di nava xwe de eşîret bûn aqatî bûn zêde li ser netewa Kurd ew ê nebû bi rastî jî biryarekî netewî nebû hêzekî netewî nebû ber wê yekî em nikarin wana jî zêde sûçdar bikin di nava xwe de zêde organîze jî nebûn û lawaz man yani bo ku perçema ew nehate ciyê xwe erê rast e wan welata ku ew kirin wan netewê ku vê kirin çima zêdetir vê çima gotin Fransa çi xwest gote ku hên hapê bawer nebûn dizanî hemî peyman bixwe peymanên aborî ne pê bawer nebûn ku di kêjin hêlê ew ê da ew ê bixwe yanî bin Erdokê Kurdistan diku da neft ve herça hawayî ve diku da hebûn ew zêde nizanibû
ادی خط وان دکودا در باس بونا وتم بلا زیده هی کو فرانسا نخواست زیده او بکست هیز بکه به دست انگلیزا وتن همه جارک تا امی او بکن امی باندوریا خودینم برا وره خلاص کرن بوی هوایش خورا روشلات ناوین پاروا کرن نابرا خدا بس او غلطیه تبی وان ولا تابو نها گره 100 سال سر در باس بو اری نجاتپری کردا لاواز بو بس نها هم گشتن چه استی گلو هم خورتر بون مجه چه درس درخست ام چه دخوازن نها چما هم دولتنن گر ام نجاتپرستن کرد سروی هنکی مشغول بن سروی بکاربن کمپانیه کی بردوام بکن بکاربن کو هینها لوزان نگشتی 100 سالی خود 3 سال مایه تو پیمانه کی بخو بسر خو نه ابطال کردن یا خره نابه و یکی جبوکو ام بکاربن دنگ کرد و کردستان بگی جینن جهانا توی جهانی دا خاصه خوبین زمان او دا نم بکارن دیشن گله کی استخبارات انگلیس امریکی دا اوی دا روشلات ناوین دا کوراهی دا اوی پای دهیزن پای عسکری را راپور خود گرتن حتی نه آستن هری بلند هری بچوک تبی چه جباکا کردو کردستان دا هبو سروان راپور وان هنه دوانا دا جی بخود بیشن دنابرا کردا دا کماسی چیه کو ناگیشن اوی ناگیشن دولته دا بیشن دناوا وان دا نه اولوان یکه نه زمانی وان یکه و نه جی کو سروکی کی وانی کو او بکه وان بربه هدینه نینه بو یکی خدا خدا پیش روش دل اروپا دا باندور بن اوی بگیجنه جیپی بس کو باندور نبن اریم حقلینه دا خدا بس باندور نه کو باندور نبن او تجارم ناگیجنه اوی نهاشی براستی ام چه دخواستم ام جهر باور ننه کابینرین چند پارتیه حزب کرده هنه her yekû tişkî dixwaze her yekû êrişî yekê dike bes çit ve zararayê digîje netewekî kesek yani bi rastî jî dema ku em binêrin zarokên sêwî ku bavê wan nebe lapaça her yekî serserê wan e erê ême Kurda jî dema dewleta me nebe de êrişa her yekî serserê me be çendî Kurdan kom ku jî qirkirin derbas kir em bifikirin bi rastî jî de kom ku jî hema ewê da Saddam Hüseyin ku Anfalê da heşteyan da dest pê kir ku heta heştê û heştan berdewam kir û 5000 insanî me hatin qirkirin 10,000 hatin birîndarkirin pay wî de çendî serhildanên me çêbûn ya bi milyonan insanê me hatin kuştin em çi dixwazin na di bir da tevî dunya suçdar e bo wanê ku îmza kirine bi taybet Lozanê suçdarin ku sewrêzî piştbûx kirine suçdarin ku bersîva Kurda bidin tucar Kurda bi rastî jî çend cara ev peymanê ku hatine îmzakirin ku hewlê dane em bêjin haydê sevr nekete bi yasayî nekete ew ê ku tevgerê bes yê ku di hêz dane di tevgerê dane dûîr da gelekî cara îxlal hatine kirin bes tucar nebîsiye ku em Kurd derketine piyasayı em mahve ku bi ser neteva Kurd Kurdistan me dengê Xudayê bîstin. Solê xan ser vê ger em bijûbin ger çi we fermû Solê xan min dibîzê edibîzin kerem bikin gelek baş keremdar be niha mijar ew kasa fireyê mesela Sewrê em bêjin peşebûna lawazbûna bi zava Kurd li Bakurê Kurdistanê em bêjin yên kesên oldar li Başûrê Kurdistanê pêşkeşiya yên civakê kirinin ewana ji xwe yek em münaqeşe bike bawer kim em nagîjin yani bername ji xwe têr nake niha yemin pirs hemen de evê da mesela Lozanê da biborîne mesela Sewrê da ew nêzîkî 7-8 dewletên yên sereke derbarê li rojhilata navîn ûtabeşê li Bakurê Kurdistanê wê çay Bakur jî tune hûn dizanin ji heta bigirin Musulê heta bigirin Başûrê Kurdistanê rojhilatê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê lê ew dewletên emperyal nebera xwe de parva kiribe belkî mînak bêjin Fransa digotin ji Rûhayê bigire heta em bêjin Hatayê ji wê derê bigirin Cizîrê ev ê derê bi navê kraltiya yekgirtê şîrove bikin girêdayê Iraqê bikirin lê ew jê girêdayê ew ê be girêdayê Brîtanya bibe em bêjin aliyê Rojavayê Kurdistanê de girêdayê yên Fransız a bibin yên
Rojhilatê Kurdistanê tu tamaşa dikî qismê kîwiyê mezin nava vê projeyê de cî digire lê problem kedine yê sereke jî hebû em bêjin ji Agirê heta Bitlisê deredorê wê wekî Ermenistanê bi cî binav kiribûn û serokê Amerîkayê wê demê jî dest nîşan dike dibe evana dibe bi ew ê re bê girêdan bi Ermenistanê bê girêdan dewleteke Ermenî li wê derê bête avakirin. Ewan hemû faktoreke ye. Ewan dewleta gelo çi bû ew sewrê ji bîr kirin yani yên problemê sereke çi bû sewrê ji bîr kirin sewrê ji ortê rakirin peymana duyemîn lê Lozanê derkete jiyanê piştî wî 3 sal şûn dekete jiyanê Kurd ji hemû mafê xwe yê rewa yani sewr em nabêjin ji bo Kurda sedîset gelek baş e hemû erdîgarê Kurdistanê vedgerîn li ser Kurdistanekî yekgirtî servixwe damezirîne lê pêngavekî gelek mühim bû mixabin ew têk çû ew proje têk çû gelo ew ne tanzîmkirina bi zeba Kurd li Bakurê Kurdistan yani hemû Kurdistanê bû an jî dewletê emperyal evê tiştê dîtin gotin ki Kurd amade nenin ji bo dewletekî servixwe azad ava bikin rojhilatên avê de kîja ji bo we gelo derketî pêş Rastî ez dikarim cargin dûr de bêjim ku nijadperestiya Kurd gelekî lawaz bûn ku daxwaza xwe da bandor nebûn. Belê ez wî dikarim bêjim. Yê hêla din da ku cenabê wî hanî ziman ku Kuşka solên bibore dikarim tiştek bêjim bibore kelama xwe bibore ez tedî tedaxulê em bêjin ew te dikim hezar car bibore ji pêş peyva nijadperestî netewperwerî bi karbînî baştir nîne Kurd ji ber li tu nijadê heqî nekirine tu nijadî Kurd em bêjin ji xwe nexwestine dûr bixin baştir nîne gelo ser çawa birêz Kak Hüseyin ez wî dixwazim bêjim nijadperestî tiştê ku wek cenabê we difikire ku wek milliyeteke ku zilim ser kesê dî bikin wê hewayî ne em ku Kurd car nebûne dewlet perest bin belê yani nijadperestiya ku wek cenabê we difikire ku zilmî û serdestî bikanine nijadperestiya Kurda nijadperestiyekî hevdar e sosyal e bo yekî qebdine ku navê wî nijadperestî be ango netewperwerî be bira em hebin bira her du bejî bes em daxwaziya xwe da bandor bin ez dixwazim niha bersîva birêz Baran Hemze bidim belê de ew dem da meberiya wî gotibû ku bi peymana Sykes-Picot ji xwe rojhilatê navîn perçe kiribû her ji xwe nexşê rojhilata navîn dabûn xuya kirin de hêla ku em bêjin ku ew sê peymanên Enqere hene di dîroka Otomana da ev ku gelekî car qedera Kurd di Kurdistan jî diguherîne bo ku peymana Ankara di sala 1921 da ku navbera Fransa û Tirkiye de hatiye îmzakirin ew ji xwe dibêjin wan perçê axa ku dikeve niha Rojavayê Kurdistan ew dûr da dimîne di Sûriya da dimîne belê Sûriya bo ku ew dem jî dibêjin ku dibêjin belê em ê vê îmza bikin bes axa ku di Sûriya da dimîne bi xwe ku Türk îdia dikin dibêjin 6 milyon hektare de ew jî di gor wê peymanê xelkekî dikevin di nava sinûrê niha Tirkiya ew dikarin wan dera axa xwe bajon jê derfetê bigirin bes baca xwe yanî vergiya xwe bidine Tirkiya dema Esad yani bixwe Hafiz Esad tê ser ew ê ser hêzê çi dike wan axê li wê dera dike bin bandoriya dewletê û dewlet dest dida ser em dibe hêdî milkê dewletê bi gor wê ku dema ku peymanek de tiştekî wiha bû tê xerakirin ew peymana tê xerakirin ku hatiye xerakirin erê ew axa Kurd û Kurdistan bûn û ger bi rastî jî mehfê wan hebana bajotana mehfê wan hebana jê derfet bigirtana ew sinû ger ji wê rabûne niha ku bi rastî jî dema Erdogan dikeve Rojavayê Kurdistan dibêje ki min heypa sewrê sin ev gelekî ew medyaya sî de jî ser nehate kirin
تشتكي gelekî narsîst e ku dewletek dema bixû ew bebêje bixû gelekî rihê Otomanan Osmaniyan jî wiha gelekî narsîst bûn. Em hatin, em dikarin, em dikujin, em perçe dikin. Boçi dünyada dengê xwe ji ew ê renake, ji Tirkiye renake ku di wan dere bombebaran dike. Di hêla din de jî bixû endamê NATOyê. Ez dixwazim dûr de tiştî bêjim. Welatekî endamê NATOyê be û bêjin çek û balafirên firokên NATOyê, welatê NATOyê welatekî din bombe bike, ev diyasayê wan danîne qedexe ye. Bixû çawa dema ku sala 1949 da NATO hate damezrandin, gote erê ew dem daxwaza wan ew ê wan ew bûn ku dijî tehdîdek bikin ji bo Rusya, bes armanca NATO çi bûn? Armanca NATO ehlewiya tevîva naxa bû. Belê li ser vî mirov dikare bêje kengê cara Kurda NATOyê dehwa kirî. Ya em xasê Bosna Hersek jîninin, em xasê wana Yugoslava jînin ku wana çend welata ew kirin. Bin êrişî wan da dehwa kirin em nakin. Solin Xan, Kurd dema ku ferm dikin. Fermo, keremdar be. Niha ez dixwazim ji belkî konkret bibe, em dikarin bêjin gelo devletên emperyal di şerê cîhanê yekemîn da ji bo kontrolkirina Osmaniya sevrê dan pêş ku Osmanî li wê derê bêtesîr bihêlin û pişra jî planê xwe yên duyemî skeçpokê vekî me gote cenabê we ew kir destnîşan kir ew xistin jiyanê. Yani hamla yekemîn armanca wan tune bû ki li Kurdistanê Kurd li wê derê desthilatdar bibin, destpêkê de bibe herêmekî otonom, duayî jî bixwazin bibin dewletekî serbixwe. Lê tenya şikestina yên Osmaniya kontrol bikin û pişra jî yên daxwazê armancê xwe yên mayende li wê derê bicî bikin. Dikarin ew bike. Gelek Kurd çünkü em derbazê yên hevalê din em ê bibin. Kerem ke. Ve gelekî dirêj axivîm ez lêbordîna xwe dixwazim, bes gelekî vê girîng e ku em pê bizanbin. Bi rastî jî ew dem hêzekî me got e bixwe Almanya, Ingîlistan û Otoman bû. Navera xwe de tiştekî kirin. Otomanan hetî bi hemî dunyayê de cîhana şer da yekem da eleman hanîbûn elemanê. Wana jî gotin erê ka bo ku em bixwe hêz bin. Ingîlistan bo ku hêza li wan dera hêza xwe bikarbana berdewam bikirana û Fransa bikarbana ew bikirana Saykospîkotanê li sala 1916 da. Ser wî de hêdî ji xwe ew hatibûn perçekirin. O erê rastek ku sever wek tehdîdekî bûn ji wan re gotin ha ku em vê dixwazin egerkî bûn ew nekin û guhdariyê me nekin em ê vê derxine holê. Bes ku dûr da Kurd hinkî zêdetir bandor bana ew ê zî serkeftî bana. Musul bixwe sedî da not di destê Otomana da bû. Ew çawa bû ku axa Otomana bûn û ku dîrok dibêje. Hedî çendî ew e. Ez nizanim. Bes dûr da sala 1926 da jî carekî dî bi ew ê ra Iraq û Tirkiye peymanekî din çê dike Musul ji wana re dimîne. Yani ew çax hêz kî bûn çawa xwestin dunyayê parva bikin? Niha jî hêz hatiye guhartin, bes Kurd ger daxwaza xwe da bandor bin. Ez bi Kurtayî vê bêjim, neqeletiya dîrokî kir em carekî din dubare nekin. Derşî derxin erê dünya dixwaze her yekî kontrol bike. Na hêz Amerîkayê dixwaze her yekî kontrol bike. Bes em kesekî ji xwe re nekin düşmin, di xebatên xwe yê dîplomasî de gelekî bihêz bin, bandor bin, yasan bidin pêş û bizanbin em çi dixwazin. Bi Kurtayî dikarim vê bêjim. Baş Solin Xan, gelek spas keme. Carkirî cenabê we vegerin em ê gengeşiyê xwe berdewam bikin. Li Sewr bi rastî neheqîkî mezin em heqîkî hem neheqîkî mezin li Kurda hatiye kirin. Devletê emperyal her dem em bêjin wekî Sûriye di dîrokî de tucar devletekê nebû devletekî ava kirin. Iraq di dîrokî de wekî devletekî Iraq dîne ava kirine. Türkiye wekî devletekî ne li rojhilata navê devlet ava kirin. Li nava Osmaniya gelekî devletekî emperyal bi van hemû netew û kêmneteba nebana xwe da bicî kiribûn. Gelekî wan otonom bû, wekî federal bû, wekî Kurdistan jî bi wê şevê taybet jî 1514 pêva wekî otonom jiyaye. Spasiya we dikim ez carkirî li we vegerim ez niha vedigerim
her du birayên şîr li Bakurê Kurdistanê têkçûna rêxistinê Bakurê Kurdistanê di salê hefteyê de û taybet jî şikestinekî kur piştê heştê 12 îlonê li Bakurê Kurdistanê bi serê me Kurda de hat. Heta îro rojê li xur û kur hatinekî gelek vekirî eşkere ji wê demê ji rêxistinê wê demê ne yên derece yekemîn em bêjim berpirsiyarên rêxistina ev tiştê münaqeşeneke em me ev 4 hefteyê dest pê kirî heta dawî jê em ê biçin ka biçin niha em biçin mikrofonekê vekirî kek Saîd vekirî wêje kek Saîd em ê dest pê bikim kek Saîd kerem ke win kadrokê kevn jê ala rizgarê demekî eş û kelemekî vegelek derbas kirî zîndana Amedê yên bi navê ew ê 5 rakam 5 ya jî bi Tirkiye wî 5 norî de hûn razan gelek ve bedel da rebebirê asa kaderê bûn çi bû têkçûnekî ew kur heta îro roj tu bersivîkî yên mayende li Bakirê Kurdistanê çênebû kerem ke berê rêxistinê gome hatin gome ava kirin gerekê wan têkçûn û gerekê wan jî demekî da têkçûn balkêşikî mezin ew e ku yek demekî da têkçûn êjarê li ser helbet sedemên wan meriv dikare dur û dêş bipeyve ku meriv wan dem û derê ew kez dipeyve divê meriv hinkî heqaniyet be xwayê bevkê nebe bi gotinê xirab û bi rexneyê ne cî da nekin rexneyê ku cî da hebin divê meriv bike êjarê ku meriv de berê xwe de dema borî lê dinêhêra di şewê demê niyet gelekî cuda ne hinkî niyet hene ku bes li hineka heqaret bikin ya jî rexneyên mezin bînwerin ya hinek jî hene bin ku welê divê em herin demra borî lê binêrin ka me çi kir çi nekir em jî sûdekî feydekî bibînin gelo em bizirin dîroka xwe ke dîroka me de çi biye çi dikare aliyê me em êrê û bikin em îro em her wan derece em ê bi wî mejûyî herin wê der em ê lê binêrin ku çi dibe li gorî min têkçûna rêxistinê me du sebebê man hene du sebebê wan hene yek sedamên pir girîng nînin sedem jî hene bi rastî ku ew in em bêjin rêxistinê me têkçûne sebebê herî girîng ew in jarê ez bi rastî nizanim wextê me çiqa heye em kîjanê dest pê bikin wextê me çiqa heye ez wî bizanim min li gorî wî kekî Saîd niha wekî konkret bê ku ji xwe eger em gengeşiya salê heftê heta heştê bikin malek ribe dişewite yani em dikarin naxe konkret ji bo we yên sereke li Bakurê Kurdistanê sedemê têkçûnê çi bû çi bû ew yekem bikin sedemên payînker ê herî girîng ez lê dizverim dinêrim ez berê wana bibêjim paşê min dikarim dîsa bu wextê me hebe em ê bizverin yê dinê jî em ê li ê dinê jî binêrim yek ji wan rêxistinên me di çerçevekî gelekî deng da hatin damezandin kadroyê ku wî çaxê hebûn mesela em ne ji wan kadro bûn kadroyê pêş berê me hebûn ê hereket demezrandin hevdû naz net kirin ya jî net hatin ba hevdû di bo jî çerçevekî gelekî fereh heta benê rêxistin ava bibin minaqeşe û gengeşiyê mezin çê nebûn ji bo jî deng girtin ew ê nêzîkê hevin ew ê hevalê wan hevin dîtinê wan ê nêzîkê hevin hevdû baştir dinasin hatin ba hevdû rêxistin hatin çêkirin sebebekî yek şey ew e ku ew bû sebebekî ku di hereketên Kurdî da ku di rêveberiya hereketên Kurdî da ew kadroyên ku bi rastî jî dikarin kar û xebatekî bikin perçe perçe bûn herêkî ketin ciyekî hingîr wê nava wê rêxistin wê nava wê rêxistin hebû henekî wê nerastin ew sebebekî
mezin bu ki ya karım böyle şikestene ki peşin bu şaşe ki peşin bu ki vana kirin ber ku bahatana ser hevdu ez wî bir baweriye da me ku dikarî bûn bi hevraji gerek ew ka dikarî bi hevraji kar bikin ew yek mesele evet tiştekîdinê guhemdir herin rexnekê şaşekê herî mezin parti û rêxistinên ku çêbûne li ser xîmê Çîna grûvekî ya jêwkekî çê nebiye ne li ser Çîna karker çêbûne ne li ser Çîna gundiya çêbûne ne burjwaziyên millî ne yekî ji wan bi rastî temsîl nakin lê dîsa jî temam ji wana ku meriv lêdin here helbet Parti Demokratîk Kurdistan xarîj ew ji derveyê wana ew xwedekî hereketekî welatparêz ne sosyalîst ji hesab nake her çiqas paşê ku ji hev veqetiyan qismekî wan jî hatin bûn sosyalîst wekî ku sosyalîst eğilimi wan tiştedine lê êdirê em ê xwe tema wekî hereketê proleterya hereketê karker îlan dike lê li Kurdistanê karker tune yani ji ber ku sanayiyekî îndûstriyekî li Kurdistanê da tune ku karker jî hebin ku em jî bibin mesûrê karkera û evkê ev kir ji bo jî me em bêjin şerê netewî wêdatir me li ser ku em bêjin dîktatorya proleterya münaqeşeyê me zor bûn dîtinê me yên ji hev cuda jî peranî li ser vê yekî bû warê tehlîlên Kurdistanê da evkê me zêde pir tune bû temamen mesela gotin hinek hat gotin nîv feodal bê piraniya wan hat gotin derbasê kapîtalîzmê biye te gwerî hêdî îndûstriyekî xwe tune mehrûmiyetê karkertê da tune ne lê dîsa jî em sosyalîst bûn lê dîsa jî me dexwaza evkê dîktatoriyekî proleterya dikin me rêxistinê me avakirina rêxistinê jî li ser vê xîmê bû li ser xîmê çi li ser xîmê sosyalîzmê Leninizm, Stalinizm, Maoizm em li ser viya ji xwe ji hev veqetiyan jî hinekî bûn Maoîst hinekî bûn Sovyetik hinekî bojin anti-Sovyetik ya jî digotin rêya navbeynê dimeşine em yek ji wan bûn me wekî revizyonîst dît de em bêjin lê nedigo mesela sosyal emperyalizm nizamin çi nizar şêwta me nedigo te were ew yek ji wan e bi rastî ew kahanê ku ev dîtên hanê tirsekî dixist dilê me niha jî dilê me da her bêjim gelo ku me wî çaxê şoreşekî pêk bianiya îmkan tune bû em niha ziberim ser wan da ku çima îmkan tune bû lê ku wî çaxê me şoreşekî pêk bianiya wê tiştên gelek xerab bibûna wê gelekî însan hatine kuştinê ji ber ku me da tiştekî hebû çi bû yekîtiya îdeolojîk bû ê wekî merfa nafikire ê wekî merfa kar nake ê wekî merfa naaxive ew dijmin e ne ji me ye ya dostê emperyalizmê ye ya xaînê gelê Kurd e ji bo ev yek ji me bi rastî ku bi ser keta dikarî bû evkê sebebê qetliamên mezin gerekî kuştî û gerekî insanê baş dikarî bûn bi hatana zira bigihîşta wan Kekî Sahit bizi ev tiştekî gerek balkeş be ez hez dikir vê derê müdaxale vê tiştê bike piştekî ew bikin rom bikin niha li Kurdistanê li Bakirê Kurdistanê gelek cinayetî yani cinayetî vekî bi ew Tirkiyeyê be sınıf yani cinayetî Divan cinayetê xurda burjwazî bigirengên em bêjin burjwazî millî herçendî kêm bibêje lê li Bakirê Kurdistanê xurda burjwazî yani küçük burjwazî herdem serkeşiya bi zava Bakirê Kurdistanê kir ew nayê münaqeşe kirin yani xwendawanê wanê arîstokratê wan ne tiştê wan wekî dinê niha tiştekî balkêş li vê derê min dibêjin ku heger em bi ser biketine qatlemekî gelek mezin dibû di wê warê de niha evî dikarin ji me re rom bikin gelo sedemê têkçûnê ew mesele cinayetî ye an jî li Bakirê Kurdistanê hêzên yên haye em dikarin bûn wekî endamekî kadirekî ala rizgarî bûn ala rizgarê li rojhilata navîn de bi taybet lê
سه پارچه کردستان لباکوری کردستان جیته دا بجن 4 پارچه کردستان به تنظیم بو یعنی تنظیم معنی نه کولوی داره به تنظیم بونه هیچ خود در باز وی داره کرم پروردی کی جوی من شر چکتاری هبو تکچونو که چه بو لحتا ایرو روش لخو مکر هاتن چه نبو گلو کیجا کاتگوری دا وند کارم تشین نرخب کرم کرد از پساته پاشین از هزم باوی جبر کو از بکی کو از دیتن خاطر و داره ببیجم بکی تطمین ببی بکی حواله دنیجی سوال وان هر یا جتن هبن از با سوال وان گره کاجی هبن هبن جی باش به لیت تشتی کو از خاطر ببیجم ام کرد د دما شرکی نتوی داون دعوکی نتوی داون اما مثلا که دولت کی متونه بو و ام ببیشن والله بورژوازی هي کاپیتالیسم هي نظام چه هي ام وانا ول گرینن ام کارکر بینن سر اقتداری برا گندی و کارکر اقتدار پار بکن و پرولتاریا شخص ام بیشن بروکرات می وان دراجی و شخص سرناو پرولتاریا شاشه کی مزن جه او و سرناو پرولتاریا دیکتاتوری کی شخص آباب کنه جبوی ام کتر و داره ام حس خوی نتوی ج بیوان خوی نتوی ج بیوستی خوی نتوی دور کتر مثلا از اینها گاوی دنیا لسه او که ببیجم هنک تشتنه گرکی باش کشن ام بیجن حرکت کرد براستی گرک وارد او ریخستنه گمه چی بود جدی نبود شما جدی نبود مثلا یک دو بیجم من بیجم برسا ما نتوی زیده در مناقشه وان دا جینه دکت ام بیجم وکی ملت دنیا شد اوکی دعوا مافیا خود کن دعوا حق خود کن دعوا اوجی بابن خوی دولت کی اوجی خوی اداره بکن دوین مسئله دا پروبلم کی وان زیده تنه بو براستی پروبلم ما تمام لسر پرانیا وی لسر سوسیالیسم بو جبو جاو کی مجی ریخستن مجی لگوری وی آبان لگوری شر نتوی آبان نبود لگوری دعوا نتوی آبان نبود مثلا عمل في أوكي ده دقيقة كحركات نقول جبو دعوة نتوي كرنا شكرنا وأنا نتني حركات أو شيء بيه سركتاية كي هبش شيء بيه جيرة كوميراج كوميري جناج كوميري جواناج سندقاين ماموراج سندقاين كاركرا جيرة كي أوكا عالية ام بیشتر نونر هاتنه سرکردایتی که به تایبتی شیبیه بلیار نهری گرینگ دوان داره هاتی مناقشه کنه کسی گوی ام بیشتر دناوا کرتا بناو دنگن تین ناسین اوکی وکی ولاس پاریت تین ناسین کسی وسا کم بونه کمیته چه مثلا که ای پلو امیجن فلسطین گله که رخصتی وان هبو ل پلا هبو پلو حرکتی وان بود تمام وکی شمسیه کی لسرسری وان بو وکی سیوانه کی بو تمام دبن بانه وی سیوانه دادهاتن دادهاتن سر هبو لیمه کرده اوتنه ایمه کرده رقابت هست رقابت کی جمع زیده سوسیالیسته کی جمع بورژوا جبل میگه نگره که هفدو بورژوا هفت رویزیونیست هفت نظام چه هفت رمو هفت چه بناو دکرن او تیکیلی نوا میج خراب دکرن و اموار سر هفتو بهشمندی بفکرن بیشن دو زمانه که ام دکارن بکیشن آوای بیش سر هفتو نه سر هفتو اتیش تگیده مثلا بالکش بیشن اتیش تگیده بالکش بیشن دویدره مثلا که تش او که نوت که وانا جانا شابتاویج می دنهرن امازن ما ام د مرحله او کې داو د مرحله شرع نتوی دابو ما دنیا خسته بو د بلوک تشجع بالکش بلوکا شورش او بلوکا شورش کی بو بلوکا شورش سوویت بو چین بو ولاتین سوسیالیست ادنه بو چخا سوسیالیست نموجه باشه هاتن دیتنه وکی آلبانیا وکی یوگسلاویا وکی پولونیا وکی ام بیشتر روجاوای او که اروپای لی ما ام بیشتر بری
Aliyedin dacı ev hebu. Aliyedin dacı bloka emperyalizmi hebu. Bloka emperyalizmi hebu. İcare gümme anti emperyalizm. Gümme anti emperyalizm ve ki neteweki bindes منی که بگو تا خورمان ام شی نتوید دن ام دعوا حق خواه نتوید کن عالیه مبکن دواره دیپلماسی عالیه مبکن دواره انسانی دا عالیه مبکن دواره آبوری دا عالیه مبکن به چکداریه که مهبت دواره چکداری دا عالیه مبکن اوان حق هر ملتی هیا حق هر ملتی هیا قدر آخواه تایم که هر حق هر ملتی هیا بخواه خواه اداره بکن و ام هر داره وانا ام بیجن قربان کندکارن چالی کاریه مبکن سی 40 میلیونن لأن بدولة كيك سعيد دبيزي بله باشا يعني ها اجبرك جان خلاص بكم انا از حظكم او بكم يعني جان جرا مداخله بكم اجبرك دبي كونكريت او دركه ve ortaya tuzani او نرخاندنه ki سرسر سرچاوي هیچ پروگرام دبي وارداتو نه نه لباكوري كردستان ام زان دم باکی لسوویت اونیونی دهات هنک رخصتی مزه میده بود باکی لچینی دهات هنک رخصتی مزه میده بود یعنی تاثیر اینکین ین دولت سوسیالیست نوا ننوکا تاثیری که گله که ارانی و نه ارانی لباکری کردستان او دکرن تاثیر دکرن ابی مناقشه نکم ینگشی نکم گلو لباکری کردستان سدم یکمین یه ماینده او بو کی لباکری کردستان لباکوری کردستان ین هیزن سیاسی دواره نتوه پرستی در لاواز بونوان تاثیر که مزن لسر تکشونه آننا یعنی من دخواستم پیچه که کنکرت از وایدا گل بیشم که تمام چی کربون کرد پرور بود ذکرن خدا او گاوا از خاطر بگه شمال بیش مثلا سوویت و او که حزب پیشاوی دو جبهه ام جهاد و جبهه جبون چما جهاد و جبهه بون یک میگو آنتی امپریالیسم از امپریالیست آلیکاری نخواست او شد و او که کسی به ولایتین اروپی را تکیلیه که وانها و که حرکت برزان وانا جی وانا کسی به امپریالیسم کار دکن قبول دکن راه لیده کردن بگوی سوویت چین جو دوی وارد دوال پولیتیکا در وادا که زده قارشنید و آلیکاریه که فرش ند در دوره خیر عالیه مثلا ویتنام و لاوس و کامبوچا وان در آلیکاریه وان چیدون لیجبو me تنبو مناقشه ند کردنی سوویت ام بیشن ام روسیا نه سوویت آلیکاری منید بو آلیکاری دشمنی مبو تکیلیه وی به عراق راه بو به ایران راه بود که علی سردشی باستانه هوش باستانه حواله گوداد کی باستانه و هوالبند دیوانا صدام و اساد بود اجا از هر دو دیکتاتوری گل لورجلاتا ناوین بود و قناعته که وان هبو قوه وان هر دو دولتا دریه که به کاپیتالیسم در باس سوسیالیسم بکن یعنی و صدام و سوسیالیست آلیکاری صدام بود آلیکاری دشمن منه بود امکان آلیکاری یک ممکن نه جوان بو آنتی امپریالیستی امجا هر دو قبله هشی بود ام به بیچاره ما یک سبب که شونه می هری مزن اوای که زانی ترکیه دولت کی داگرکر مزن دروشتن لاوین دا خاصه 1 میلیون کی اوردی کی وی ہے هبونا ما قبول نکه حق ما قبول نکه کردی تو نه بنا مثلا اینکه گاو هاتی آوتنی لج مجبوریت تلویزیون کاتی آوا کردنی 20 تلویزیون کردی هبون مجبور و او فکر نهاج ام بدن دا 2000 کردی جبوانا قتشک نه تنه پرسا کردی له ترکیه هیچ تنه دولت کی وسا که و رابه حق ما بده به راحتی حق ما بده می داو بکن به کوبارا نظام چه حق ما بده و امی راضی ببن دولت کی وسانه بو دولت کی چابو دولت کی بو کی سر خارا کرا لید خست و هزه کی عسکری گره کی مثلا بو ایجاره ام جهاد و عادیه ببون پریمتونه بو امکان من مالی گره کندک بون ایرا خستنه ما پریمتونه بو گم کوبارا کی او بکن کوبارا کی چاپ بکن چاپ منیه مل جاره کوباره ما کی دو مه سه مه چهار مه دمان جو گو پرتنه بو گم پی چاپ بکن لی مز هدو ج آلیکاریه کی ناو دولتی جی ام محروم کرده بو چی بو اما بو چند قرشی بو حواله ما بدل کی بو
دەبێت ئاخریەدا و ئەم دەرباسی ئێران و عێراقی وان بوون پارتیە باشوور بەvê ئالیکاریە کومەیە دەولەتێکی بەڕاستی مەرب عیب دکە و بێژە مەرب بەرخوا دکەوێ چاوە ئەم باوەر دکرد و ئەمێ بەvê ئیمکانên xwe ew armanca mezin bidin pêşiya û pêk bînin em ê şer nekin ew hereketê me wî şaxê namînaxeşeya gelo em me şerê şekdarî diparastiyan na herkes rê azadî xariç herkes em bêjin digel şerê şekdarî bû ji ber rêyekî dinê wî şaxê çareyekî din tune bû îro çare hene îro konjüktûra dünyaya hatiye guhertinê rojhilatan navî de guhertin hatiye çêkirinê meriv dikare bêje wele ji xînî şerê şekdarî jî îmkanê me dine hene lê wî şaxê berastî konjüktûra wê rojê da ew tune bû keke Saîd niha ez baz kim temaşewan jî gelek wîdarî dikin bala xwe lê didin û pirsêwan jî henin ez cana li wan jî meze dikim dixwazim ji wan ew ke harmonîkê derxînim meselan bejin keke Şahîn çi dibêje min jinêz de hevdû jî nas dikin naz dikim birim ser çawa serma bi xêr û xweşî hatiye salê hefteyên da keko min gudar dikê berê dibe salê hefteyên da hereketên Kurdan berê xwe nedan dîroka xwe û li ser koka netewîzmê xwe ava bikin bê ku al û ziman bûn yani mesele wê pêva girê dide dibê hereketa azadî hebû hereketa azadî dest negirtin berê xwedan em ê Sovyet Unionî ya jî hinekê jî berê xwedan Çînê li wê derê wekê gevadirî min mînak de min got li Çînê bakî dihatin li Bakurê Kurdistanê hinek rêxistin zekemî dibû yan zekemî hûn dizane hemû çi ne li Sovyet Unionê dibû hinek rêxistinê dinê zekemî dibû îşare evan tişta çîroka wê evê da meselan bêjin pêva girêdayê di salê 1970 da dibe çend kitap li ser Kurd û Kurdistanê hebû keke Mehmûd Kîper di wê derê şîrova dike van tiştê hûn dibêjin rêzê min heye lê yek tiştekî dinê heye sedemê tekçûnê teniya ne ev ku hêzên biyanî tenê ne rêxistinê Bakurê Kurdistanê win wekî kadirêkî ala rizgarî bû du sê deqeda ji weke ez derbazê keke Alî bibe ya jî keke Huseyî bibe wisa bêjim ez ê derbazê wê bibim piştre min carekî dinê Tirkî dawiyê bike çi bû çima hûn têk çûn çima ala rizgarê çar parçeyê Kurdistanê de bi hêzekê pêşmerge hebû boşe têk çû sedemê tekçûnê Hatim ez bixwe bir û bawerekî min heye kesayetî şexs rola şexs di her derê da girîhîn tijara giringawî heye di malbatê de heye di jivakê de heye di dewletê de heye di meesasa de heye însanê jîr hene însanê tembel hene însanê nizanim çi hene û çi hene lê em bêjin însanê wisa hene helbet rolekî kadroya jî helbet rolekî serkirdatiye jî komitên merkezî jî rolekî wan çêbiye lê ez bixwe dibêjim sebebê têkçûna me a mezin evan nîne ku em rêxistinên xurt bûna و em rêxistinê xwet bûna و em rêxistinê bi rêk û pêk bûna و em rêxistinê xweyî aboriyekî mezin bûna و em rêxistinekî bi xweyî îmkanên fireh bûna و em rêxistinekî bi dunyaya ra têkilî danya tune bûn em nebûn êgo em xeniqan di ême ji holê rakirin ev têkiliyê hanîne şaxis hebin tune çi de ku em xwet bûna şexsekî problem derxista jî wê ew şexs ji nava hereketê dûr biketa wê hereket berdewam bigiya problem ew tenê nîne helbet rolê wan çêbiye ew ême teva çêbiye ê kadroya jî çêbiye lê bi rastî sedemên herî mezin sedemên tayinker ew kadro nînin sedemê vê tayinker ew tiştê me da û pêşiya xwe mezin bû ew tiştê ku em pê da ketibûn ew ku hang hûn bibêjin belkî ji bo ku ew tiştên gudabûn pêşiya xwe ji bo îkar û xebat nekirin gunehê wan mezintir e belê ez ê werim ser ew ka Şahîn em bêjin em hereketê Kurd bûn me Leninîzm münaqeşe dike me Stalînîzm münaqeşe dike me münaqeşe dike lê me di derheqê şerê şexsayî da tiştekî nizanîbû
ما در حق آغردا تشتک مناوی وان زانی بود تشتکی نزانی بود ما در حق حرکت نهرو دا تشتکی نزانی بود ما تک شون ما بس زانی بود که حرکت شونه سرحدان شونه تک شون امنیت کتنه لیت گرگان منت گو گلو چما بان حرکت هانی تک شون و او تک شون اب صدمی هانی دکارن ببن هلوه شاندلامه فلشاندلامه تک ببن سبب تک شونامشی هبو تنه بو گلو بله هبو که سعید بله بیشارتی همه به دیپلمات مثلا دیپلمات که داریم سر بیشتر یعنی او هدف این گمنام او پیشیا خواه که سعید او تشی گمنام بیشتر اصلا ملگوری وینه بود رخصنا علا رزگاریجی رخصنا تمام دنیجی یک جوان نکار بو او بار گران هلده چی نبو ها belki تشتکی بو belki حن حقیقی نکن ببیجم حرکتین امروز رخصتن کردستان پرانی آوانا پشت سال هفته امروز هفته و سه هفته و چهار هفته و پنج هفته و شش خاطر آباد کردنی هفته دقیقی هفته و هشتاد جا من دبیزی من دبیزی نه آنا evet bizim کرم آخورا اگه پیلو سته هبسه سه حب پرسه لقال خو لقال خو بنفسينج مجبور دبي از بشم لقال كاكو اقول لك يجي پرسه بخو نبت لقال خو بنفسنا حسين اشجار كده بد قرب ترى يد يمي جاي از القلب نها يك او دباب كيك حسن دوغان نبستان دي دبي دستراجيا سوفيت نفط بقرا كردي دا هبو انا ابي يك بنفسنا كلام اخرى ين يمين كيك محمد طاهر ارجون دبيجي كي ايرو جو كردستان بري بابا دچه دبي ايرو چبكن يعني دبيجي كي تكشوني كي هي قالوا وني تشبكن اوي وچي هلوسه وچي دودو ين سيامين كا كدو وندابو از نهانا كنم ببينم هاردارك بويا ديار هندريما كردستان ما في ميروان جن روني ابيا از لقال سولين خام بكم لانها ننا وكيكي علي دوغان تشتكي برسكي وي هي دبي كيكا سايت مثلا هدف انجلي از باوركم بحثا اويد كي بلا بحثا ورا دكاري دكه وارده دبي ده پاشتا گاv آویتن گورا احتیاج ملی پیوستیه یعنی ملی بو یعنی گورا احتیاج ایدئولوژیا دیکتاتوریا پرولتاریا بو ماناوی سرناوی پرولتاریا دیکتاتوریا پارتی نینه اوان پرسیوی ته پرسیوی کنکرت لگلته از درباز کاک حسین ya kemin dedim کاک سعید بو دستلاتداریا ياكي سعيد ياك دكا كلام اخرى وقت اي بيت ترى ياك يمين خلاص وازنها دروازه ابي دبم كاك حسين دبم فشرا تدار جارك على طاج الجواب يعني بلي لان قبل تجويد دس بيبكي كاك حسين ياجي بكي نابكي تين ناس كيرن كاك علي زرداش كلام اخرى ونجي كادري كي تيجي يشترين دي سال 1907 بيبا حتى ودمه وبتايبتي جد إيز دا قضية دا وكاري كي خباتي كي كريه كرم كي من بيتشي كي دس بيبكن برسيم اللي قال وهذا جارك دني سلاف لوادكم لبينارك تادكم يا شاب هات تبي از بني اف برسكي جالك جرينج ادوی باوری دامه همی کادرین و دامه چه سرکردایتی هزان بن چه کادروی لگل هزان بن دوی دست باورین پیش اخوی گوری پیش اخوی برجینه امن بخو از و دامه جیامه تشتی که من دیتیه و نزیک واجی من هزین کردی تب ام بیجن بوانا پیوندی ما چیویه دانستندن چیویه مشوپاندی از جبر دست بکم ام نفشک بون او نفش بو که نفشا گلک بار گران هلدا سرملی خود چاوا ده ام نفشی که ده ناوینا شر ام بیجن شر ساردا که ما دست بیکاری کرد ده سیستم هبو
سیستما که وی دمی به ام بیجن جارگون وی دمی مبکاردانی که هم لدیج بون سیستما امپریالیست یا کپیتالیست سیستما ام بیجن سوسیالیست کادروین وی دمی ام تف خورد بون بی که ام بخو چعب خو وکن یکسر پیلکی گلک شدیای و ام لبروی پیلی مهول دم راوستن لی او طاقتا که مرا هبو ام نه خودیوی طاقتی بون که خواهن بروی پیلی بکرن چه پیل بون؟ پیلا که ام بیجن جبی ترکا بشک جوان سوویتیک بون بشک جوان ام بیجن ند تو آلی بون بشک جوان ماویست بون خواندنه که هبو خورتین کرده کش کردستانی چه بون متروپولا دمان پرانیاوان متروپولا دمان خواندواری به یانجی به صدمین ام بیجن کاروباری اونی که هبو بوی باره گران کد سرپشتوانه بی که آماده بن یکسر چعب خو گلک جوانه از بخوا یک جوان بوم از بسترانین کل سر لهنگین شورشا آرارات شورشا شیخ سعید از بسترانی وان مزم از زارو که بوم به دنگ شورشا کردستان باکور مزم لی دمک بشونده اوی بای وصال مخست او تشتی که هبو ام بوان مزم بمون وان نرخی که هبو نرخین گلک ام بیجن نرخی نتوی و گرینگ وصال لیکر او نرخانا یکسر جمع هیدی دا دور خستنی ما او ام بیجن هلوستا که هبو یا چپیتی باندورک مزن سروان خورتی مکرن چه هبو هر کس دیگهش ده ام بیجن مالا خو و چه بکرا و کتاب ستالین لینین مارکس نظام چه بکرا و بی که بری خو بدن ام بیجن هلبت ایکل وارداجی دیسا هاو دادن که اوی کردی هاول بدن ببینن بخونن لی زحمت تنبو دستی وان بلنگازه تشتی که هبو چه بو تشتی که هبو کمال وشنخانه بو و ایکو دوی دمیدل سر دیروکا کرد و کردستانی جارا یکم که پرتوک چاپ کرن یک جوان نمونه پرتوکا محمد امین زکی بگ بو یا لسر کوچگری بو بوان چاپی خوبه کرد لی معظمه وکی دنی گرینگ دستی مدا چه بو برادری مایی که ددک و آوا کربون که اوانا قهرمانیه که مزن و براستی جیوان حمیال لجمن بنرخه که گران از وانا در نرخینم که ام بیجن چه امتحانه که مزن لبرانبر دادگهین کولونیالیستا نشان دادن ما وقتی جبهه ترکارا پرسا کرد و کردستان مناقشه بکرن نقاش بکرا ما وقت معظمه پاراستنا اون دادن نشان داد یعنی اما مسته اسماعیل بهش چی نشان داد تو نبود معظمه اما نام باندورک مزن لما کرد که ام بیجن ام جبهه روبرو جبهه پوشمانی نه پوشمانی هنگ جی پوشمان نه پوشمانن او تشتکی دنیا جبو من هیه از وقت کست کارم بیش او چپیتیا که هبو جی کتبین که جدر بده دهاتن چاپ کرنه ترکا چاپ کرن وک نمونه از بیجم گله گرینگه یک جوان که کرده یعنی ترک به سون دخوارن سروکی وان بو مهری بلی کتبا مافی چارنوسی چاپ کرن زنی دور دا چقاس ام بیجن دستی حتی هاتیه و او یا راست چاپ نکه یا باور نکنه بزانستی ام بوان تشتنا روبرو پشتی ام بیجن داده کویا جارا یکم از یک جوان ام بیجن خواندوان آبون خورتا بوم که خواندنا من ایزمیری بو لگل حوالین وی دمی که محب ناس کرم پر کیم کرد هبون ایزمیری پر کیم هبون خواندوان و ام دکتم دورا اوی از جانات کتم دورا خارنی
مبکردی باند دکر حوالی خود دا پاشی یا تشتی که سکرات مکشان یا فازموی بیشم ایجابانا که ام بیشن باری گران سر هردن سر پشتاخوا بلنگازا کچه هات یا سری وان پر گرینگه من باند دکر بکردی حوالی منش باش دا ها از واید برم وی چای ملی نهری گوه دلپتن هنک سری خو بلند که بدوا بکرده خود گهان دی که پیواندی پراداین اما بسری خود تشتی که گله گرام بو کسی دویر روشه دا که بکاربن ام بیشن بارک مزن هلدن سر پشتاخوا و دمی پشتی داده کویا ما کمالک بناوی کمالا روجلات یا چاندی لإزميري ما دامزرا اوي سالك تمني شخو دعوه ما بكرموي بقرتنا باش لقال هبالي خوا امچون لقال هبالين كو ام بيجن دوري يجي رزقاري درخستانا يعني كمال ملغر وان بيواندي داني كسن المتروپولا بون دست بكرن كو ام بيجن دده كداي متروپولا كمال شورشگر دموکراتیک یه چاندی و چاقه همین کس همین بیرو باوری دنابان کملا دام یک ام بیجن خطای هری مزن هری گرینگ او بو که هزین ما پاشه که هاتون دامزراندنی نهینی بون او فقیرات شانسه که وانی که لگال ورم دامزراندنی تنبو شخو مجبورو نهینی بیا هزین که نهینی نه دناب خدا چخاص دموکراتیکن او جی نقاشی دبی مرد براستی لسر ویا راوست جبوی که ام بیجن هیز ریخستن لگل کادروا بریکو پیک پیش دهر یعنی خالصر نگاه بگیره یعنی بکاربه تیکوشنی خو بردوام بکن او جی نقاشه اوان هیزانا باشه چکرن او هر سی داده کدایی که استانبول İzmir'i من ناوی خواهران من باشه مجبور İzmir'i داده کده دانی استانبول انقره پیوندی که میگره خورده بود کاملا دموکراتیک و هر بیر باوری تیدا بود خوازی فنر تکنیک شد فلشاندن دست هیز نهینی که تیدا هبو اوانا فلشاندن هر کس دست بکر لگور ایدئولوژی خواه لگور باوری خواه حوالی خواه که گوی رنگی ام بیشن پرورده بکن لواز بود شو حکمت جی دعوت گریه که بيت قرتني ليه كملاك حتى الصالح حشتي نهاد قرتني كملا ما هو يا إزمير دلك شما أم بيلانم لسرت هزكي بتهزكي دا ما يجريدنا ما تشيناهو سربخاب إجا ما يكوهاتن دا مزراندني أدوي باوري دا ما يكم تكشنوان أوانا آماده نبون هزكي كو لگوروان کادروی که هبون نمیشیم که سوز نمون هرکس در سوز که شورشک بیگوان یانا اونا تیری ند کرن چما بیجم هیزن که هبه یکم دبی زانست دیوانی سیاسی هبن بکاربن پرورده بکن شورمندی سیاسی جبوان هیزا بکن و تنبون دویم دواری چکداری دا که دخواستن همیشه هزی که هبون و دمی اکنیهینی بون از پاش اینها نابوان بیجم کج به اشکره بونه جه دعوال وان ببیه ایلی حقا کمرو بپیولی سر دواری چکدا همیشه چاربشی بون کردستان که سر بخواه سوسیالیست و روشای و دمی دخوازان او دخواز نخرابه که کردستان که سر بخواه بخواز لی کردستان اگه چاربشی دا سوسیالیست اوجی نقاشه باوری من قد نراست کسی ام بیجن کردستان که سر بخواه چاربشی دا سوسیالیست پیکمانیا تنه و جبر زمینه و تنه زمینه که هبو چه بو ایدئولوژی که سوویت دها یا چینه دهات یا ایدنی که کسی که بیلانه دمان بری خود دانه ام بیجن آرناوود یا ویتنام و نزانم چه همه مناقشه سر باندرا پرجارم سمیاری که هبون که ماسیه چه زنی منو تو ولاته که آماده بکی دوی او ولات پرورده و بزمانی وی به باشه تروشن بیری وی تو خواندواری وی تو هیزاوا کریه تو سمیناری مده کنفرانس مده زمان ترکی تو دعوال دولت دکی ترویجی بانا زمانی مقدخه کریه تو بخود کملا خدا بخود کردی نپید
تشتي كب سالا أنا لقنديلي باكا كتك أو لقنديلي تركيتي أخافتني ببورن أمي ورم سروي دهيش هذا ما أبا حمي كما كوريوان قادرين ما يكو هبون أم بيجن حمي سركة كيبو كمال جمع بالتمنتر بو ربا براك بو پارتیا سوسیالیست کردستان دامزراند بو نابیجم قط نکرن کوبارین کردی درخستن هولدان روزنامه کردی جدر بخیر هولدان کش بوی بلدیه به دست خستن اما قزنش و هر بعد لی وصل لی دکرن که ام بیجم اتفاقه که نتوی که به هفره بکن تنگو ایدولوژی هم راسته هبه نبه از دبی ورم سر حکم بوی او بوی رنگی هول بدی که کوشیم بدی دیاره تبسر نکن تیک چونوان دلکاده یا بریا ام بیزن هیزان او خطایت دو کادر این که ج ام بیزن دیروکا خواه لسر دیروکا خواه لسر نفشی نتاوی کلی کولین یکی مزن به دست بخن دیروکزانی ما تنبو ها هیزه دیگه چپ کرا لسر همی شورش این کردستانی از جمالباته که وسطیم که در دور من همی ده شورش دا جان خود دانه خزن منن روی منن خالیوی کالتیوی جامیری کک سعید سلیمان احمد کیه فرزنده به کیه سیدین به کیه باوی لالو دبن قرقولی کنها ده فولکلورا کردی ده هیه فولکلورا کردی کرا قرخه دکر دگوش بوی که پاشورونن بنا فعوداله یا اول قبحت باشه از بوانش شیار بومه تدکاری سید خان این کار بکی تدکاری علی جان این کار بکی تدکاری بروی حسی تیلی این کار بکی ما چد گوت بنیرن گوتن اوه جارگون اوه چاقه ترکی واد گوتن فعودال اندرلکی حرکت شرم فعودالن راسته تیجی کبانیا قدری جمیل پاشا باشه نه روشن بیر بو خالبگ جیبری هزرا دامزراندرا آزادیت که نه روشن بیر بو باشه روشن بیرن پرولتاریا تنه ام بحث پرولتاریا دکن کردستانی و همی صدم بو که پاش تروب رو دبی تو نکاری پیک وارد کما کوری هزان وقتی دنی چی بود هاول دادن روزنامه دخ هاول دادن که ام بیجن گاف بگاف تشتی نتاوی برای مناقشه کرنی از تبدیل بیرام بدانه دزانم حق کسی جی ناخو لی کادروی که چی بکن لسر دیروکا خو لی کولینی بکن تنهیه کادروی که چی بکن آواز سئولین خانم کچی کرد لاوی کرد زیرکن هنه وای تدبیری لسر سوری جنا کرد خوبت که باشه وی چاقی گلو چندک هزین ما چند کادرو آماده کرن شاندن اروپایی یان شاندن که بکاربن لسر سوری لسر لوزانی کلی کولن بکن ام بیجن دولت ترک یا داگرکر بدن محکوم کرنه که نبو نکرن زینیت تکوسا جی چینه چند زمان زانسته که زمان فرانسی یا انگلیزی دزانی بو کل دروا پشکیدیا تگرا کرد بکن وقتی جونتا هات قنه بکاربن که وی چتی بپاریزن اوانا حقا دولت داگرکر ظلمه بکن نبو افتیک شونا جبر کد او بیرو هزرا کد تنی هزمی انا هم شورش کرن هم بسر بکرن بنگی ها کد تبکار بو یا پیک بینی او نه هاتا داینده کادرویا بو نابیجم تنه بو خورت 17 سالی ما چکر ما اوانا کرم برپرسی نزانم بوشی نزانم آگری ملازگری بینگوله آمد نزانم چه وجدان ام دبین حقی لوان خورتن نکن باره گران سرکشتم باره پر گران هیزن من آماده نبون دوی چکر اوه نبکی مکوری منه از بخوشی بنیره رخناکی لو خود گرم داخازا لوی بورین آنها جوان کسانه بکن رزگاری هات بامه رزگاری اوه کو وی کوبرک درکت هاتن از اینجیر آلتی دبیجن لإزمیر الوردمان ده چیه خواندگان İbrahim Güçlü Rıfat İlhan Kırdı Anadolu'yu pera.
باردکم یکی او جامعه جهین ناساقه رفاتینا هاتن گوتن یا امی کبارک درخن ام دخوازن بیرو باوری واجب تزانی یک جی الهمبر در کتنا اوی ما چه بو رزگاری هدف انگل چیه یعنی ام بیجن آقای یانجی فودالین کرد کد بیجن یانجی بگین کرد که هنه اونا الهمبر ما اوکن یعنی هدف آستنگ الهمبر شورش کردی باش اگر کوستا به از یک نمونه که بیجم تزانی از گندی خو چند زاروکی 17-18 سالی افکرو پر گرینگش بوده که رونی دیگه دبی هم جه درسه در 17-18 سالی کم دبون هر نه پیش aynı وقت پیشمرگه چا ریز دبون دچون او جو وسا او دقیقاً دچون بر در مالا سیفدین بگ یک جوان شورش آراراتی یک جوان دربدر شورش شیخ سعیده کوچویا قط نهاتیه دولت مال دای سر هر دست سر هر چتی وانا جارک دو دوستی لبر در مالا درال بگیره در باستن پسمامی کیه پسمامی سیفدین بگیه عبدالباقی بگی که اوکه برایوی عبدالباقی بگی که ایرانی به فرزنده بگیره ایرانی او جعردایر کرن دچون برداری رو در باستون بمره آغاتی بمره نظام چتی باش جارک دو سه سیفدین بگ درتی دبی باویم پیش هر نه پیش سر چعبا سرا لی قربانا چعبا و قراقولا جندرما یا ترکا وال درانه بری من هرم بری خوب بدون ور من چندین جار سروان قراقولا دا گرت که کاوی جارک هر موی داری باشی ورنج مرا بیجم بمره اوا چیه زانی دیاره کسی کل آلیکار مبو یعنی ام بیجن چه پرنسپی و رزگاری کوی شاید پاراست گوری من راست بود ام تکارون باقنه جمع هست ام تکارون به را بخبت یعنی لی خطی وسا چی بون لستری ما سوویتیزم ماویزم یعنی نلگل یکی لوانا همه تف بون سبب که امنیزی که هف نبن و بو قدسیا تفگره کردی که برای که چینه هولدانک چی بو بری جونتای پارتی سوسیالیست کردستانی کوک کج پارتی دموکرات کردستان به قطعا بون رزگاری خوازن امبیجن کردستان که وصل بناو بکن و دادا کاده حوالی که کیپی که پکه که نوی اندزی پارتی کارکرین کردستان بوناوی کردستان ایشچی پارسی وصل نوی خواهی کربون نهینی بود وانا خواستن آریکاریا کی بکن او جی بسر نکد او کسی که جدر به ایوانا بوی چما نگه بنیره کوک هزه که هری بخورد بو در ناو امبیجن سرخطه که تجه سرخطه بگری حتی باشوری کردستانی حتی روجابا بس دبی برپرسی وانا بخو بری هر تشتی او کسی که حبسه دامان او کسی که وان را پاش دور کتن دبی بخو برسی و که ببینن جوان را بیشن هزنده نیجی باش کادر خو اندام خودی در نکد یکم دویم وقتی زندان داد حبسه دان مان دیسا باش نکارمولی خودی در کبن آماده نبون ج شر چکداری کد گوتن آماده نبون کشته کوشین مزن کدام پیشه خواه کردستانه که 4-5 کردستانه که سوسیالیست قطع را آماده نبون جون تا عسکری هات به سر مدک گرد چل هات پاره بون بری خمدار روژاوا کردی روژاوا لما خودی در کتن دری خلمه بکرن مولانا 1000 جار آوا به گلک چتا قرضداری وان دیناری وان لی چه بولوی داری هلوستک چی بو که بگیجن هفدو باوریا که خلقی که پیچه ببه او جی پیک نهاتن هیدی هر پچوک بون جهف کتن مروف نپیوسته که برسی بده کادروی خواه نپیوسته که تجوی ملتی سرناوی در کتی که هز آواکیدیا تدویجه از آزاد بکن سر بخواه بکن یعنی جی رزگار بکن جی کولونیالیزمی جی داگرکریه که تجوی خلقی را
بیجی والله تشتی مدا برخوا ام سر نکرد یا معقول تر او نبو گلو خلق چی گود و بابا اون هات ناومه و ام هیشتن و باز اون چون و همی او تشت بون که باوری ندا کادروی که بوان را هبون هیدی سست بو لواز بو تیک چون تشت اگدنی گرینگ بین بیجن هز منطق نتوی خویای او قسلمه خورد نبیه وقت چه پیشمرگه لسری چیای کردستانی و قهرمان شر دکرن لهمبر دیکتاتورا همبر کولونیالیستین وی پرچه لباشور دچون جمس فلسطینیا پرورده دبون یا لخوا داناینن که هرن لسری چیای کردستانی بنی آلازگاری چو و گری هات پارتی سوسیالیست روجهلات بو گل پارتی دموکراتی کردستانی ایران پاشی هاتن کردستان عراقی داکتن چما که ناچه جبو چه ناچه و تشتی که گو همی شر چکتاری بکن و آماده نبون یک و اقتصادی کجبوی پیوسی و پیکنانی دو باناش خلقی خورا بشن چه کادروی خورا وکیلی زلال بشن چما ایتی کادروی خورا بی هر تم سوشتار بکی و نهکاری مزن برپرسی می که اف باری گرانده اون سر پشتا خواه که علی بله کلمه پرسکی از کرد بکم که بکری حربی پرس کردی بی پرسش که علی را مزانه علیم و لیکرونر مزن لدو بارزان و شورش الونی هبو که دست به شرک کرن او دست کفتی که جدا بو دا که بو کربای شورش ایلون جار کدنه به سر بکوه پش شکستنه که یه اوه به سر بکوه لباشور کردستانه نهاجی لباشور کردستان دستلاتاره این نظر ما پرسی فهم کر آننا پیوا یک تشکلی ندخوازم بکم گوتنه و تی بی باتایی ریخستنین باکور کردستان تکیلی که ماینده هفکاریه که ماینده لگل هف چینه کرن و وکی دنجی تجربه خو و سرپیهاتی خو نه آماده بون جبو کردستان که سربخواه که به کار و شکستنی بکاربن لجه حق ویدر که بن راسته گلو دو سه دقیقه پشت در بازه سولین خان ببن او aynı riciye خدا راسته آماده نبون تشتی که مگوتم گلک سبب گوتم پر سبب هنه که از بیجم گلک سبب دنی هر از بیجم جبر که ام بریندارم باویم تravma derbaskiriye zani او خورتانه او باری گران او الجمته جامر د شرط هری خراب دا پاراستنا سیاسی دike PKK nekiriye hezedini jine kenne çar kes ala rızgari avana piroz dikin serfiraziye jbume ya lehum khadi der nayn ya yani tu dert gran zani çe ica paşe ve çbe ve behe bikeve en un sovyetik un avan nizam emnel gel sovyet un at tişti usa avana hami qise denene tezani نتوه پروری کردستان بنیره دوباره دکن سه باره دکن هر کس خودی بی بیرو باوریه به ایرو دست خود بدن هب امی ورن سروه داره هیزی می که ایرو ولا پاریزن نتوه پرورن کسایتی یانجی گروه یانجی هیز جلو اونا آمدن یانه باشور لوی داره بنیره از اینها وقت رخنجی دی سالخواه بگرم کو وکری اسما قرضدار دبینیم کوج ملا مصطفی بارزانی دخوازه لیبورین نکن چما شورش کردستان لوی داره بچکداری بردوامه صدام کولونیالیست سوویت حکومت پاراست میگین که سرسری کردادا لچیای کردستان دباراندن چیزی ملهم بردرکت چیه ایدئولوژیک هم سوویتیکن یادنه چه بو پرچه دکاره قربانی تشتی پرچه گشتی ببه یعنی چه یعنی صدام دیکتاتوریا بورژوازی پچوک حافظ دیکتاتوریا بورژوازی پچوک لهمبر امریکا او کامپک سوویت و پشگیری بکه از ایجی بپجرینم که میگی خود سر چیای کردستان دبارینه 1000 جار پشمانم
belki zanyarım var. Li poşmanım daha fazla liborini le şoruşa Kürdistan'a başvurduk. Keke Ali gelek spas. Yemin Yani ediyorum. gelek spas kim ya evci şanaziye kadro ki tegişti iro liburna kucu şoraşa ilone başırı Kürdistan'a dike لگل جناب ومم پرسی که دنیجی اوی هبو بدو هبوکا پشت دروازه سولین خان دبم که کدارا ارسورمز دبیجه دبی گلو دوی دمیدا چپین ترک تسیری که مزن لسر بزاوا کرد بو او تسیری که دنیجی بو که بو نتو پرسی وام کلس بو Hebu. Çima internasyonalizma ve demi اوا وسا نشان مددا کو ام بیژن د بیتر نه تو پرست بی دی او بی یعنی دج انترناسیونالیزم رو کی جان انترناسیونالیزم کو میکسر مدا باراندنه کی جان انترناسیونالیزم کو ام بیژن هبو روجک یا خالد بک و چاغه نامه د شینج کنسولوسا روسا را برسی ورناکره ایرو کردی ما لیکولین دکن دردخن شانازیک مزنه که ایرو کسی وقتا خانم آنها لگل مد به پلاتفرم در رونشتی سولین خانم شانازیک مزنه کردین که ایرو به دست مکتیه لیکولین دکن شانازیک مزنه که ایرو دیروک جنوبا تی کولاندنی ام پیشکشی ام بیژن زاروک خود گنج خود کن اگر بکاربن پیک و ببن اگر زمانی کردی تک نرچه ترسمل ور هیه اما تشتکی گرینگ هم سر و مناقشه gelek spas keke zerde şmalata avavun her hebben از کسی که مسازی که جبوی تماشاوانا دبیجن سپاس بو مساجوان همی از سلاو و روزی خو سرناوی چارپات چوی جواکو سیاست بو پیشکش دکم مالا و آبابه من هر هبن امنها دروازه سولین خان دبن سولین خان ما چارچاوا سوری پیچکی صحبت کرد لی پیچکی امی کرد بچه بکی وقت همه براستی پیچک تنگ بو سور اودم چه بو ما ایرو چیه و وکی دنیجی جنابه ولی اوه وکی اکتیویستین مافی میروان گلک کارو خباته وان تنه به تایبش ین کرد برایم ین کردن ازیدین لباشر کردستانی اولدر وای ولاته وان در وای ولاته gelek evi var hey karu xabat ev hayner kurtaki piçeki beseki jwan peşkeşi tamaşavanı mevken spas Spasiya cenab-ı vedikim u rastişi ez bedil u can spasiya Bres Hüseyin Aksak u Said Muhlis her bir gereki tiştin müjaren girin hani zaman ادخازم بشم rastişi sever محفه داخوازه محفه کرده بود و کو جواکا ناونتوی جواکین دروی ولات محفه کرده ناسان اودم بس نهاشی 100 سال خود در باس بو او مح دشونه خود هات جمداندن گر وها نمینه راستی دورده که ماسی که ما کرده تبا هیه بخو هلبستوانی که انگلیس هیه دبیشه کو ویلیام بلیک دبیشه اوی کو دبی معروف دبه جهنمی دبه بکبری باشیتی هاتی دام ازراندن او ریه که معروف به جهنمی بکبری باشیتی هاتی دام ازراندن ام کرد باشن هر کم براستیشی گلی که هومانیستن و او دکن ایریشی مدکن بس ام دبین تشکینا و جردن ام خدیل وان در دکن نه گرم دا خوازیا خدا باندور بم سبی دا موان دا کر گر نها موان دا نکن نها مگوت 3 سال هی کو لوزان کو 100 سال وی تجربه یک پروتکل لوزان هی یعنی او پروتکل کی د او دا بفرمی براستی نها کوته دا نه بس بفرمی نبره ولاتا دا دزی هاتی امضا کرن دور دا گر ام گله کی باندور بن محته کی موان دا کریه برابدن براستیشی 5 میلیون کس انسان ام دبیجن ها ام 5 من ها 5 میلیون محته می مروبایه او محته کی جدست مهاتی سندن بیاسایا
گر گارانتی بکن او دم کسی که نبود که به یاسای محکمه گارانتی بکن زمان زانی من نبون لیکو لیبانی من نبون در فتن کردا زیادت نبون بس نه در فتن کردا گلکی هیا کرد کوچبر بونه د کوچبریا خودشی خواندانه کرنه پیش کتنه وانی تو پیش کتنه براستیشی برا گلکی وی گرینگه کو در به ولات تا امبیشن زانیاری جواکی و سیاست وانی کو براستیشی اکسپرت سر ناوینا روشالات لسر روشالات ناوین و لسر جهانی جبو کردا راپور آماده بکن وان راپورا گلکی گرینگه لسر وی کرد یکیتی خواه سیاسی یکیتی خواه آبوری و امبیشن یکیتی خواه عسکری دامزرین دما کوبی هات دامزراندن کسی که نکاره کردارا دنگ خودت را انگو بجنا او محفی کردای بس کنها وک مگرشی کردا چوا ایریشی هف کرن یکیتیا اولی نبو یکیتیا زمان نبو دناو هفتا هر کم ایریشی هف کرن انگو عشیرت بون انگو آقا بون انگو امبیشنه شیخ بون اره رئیس حرمت من هدی رو که دوانا جیگل کی داخواسیا کردستان کرله بس به هیچ کی باندور نبیه لگل هب نبیه نها وی در سی ام جی داخل کو ام یک نبون نها ام بدنگ کی بلند و یک دنگ کردستان محو کردای گر بیدا مزرانه هدی ناوی وی پیمان چید به هزاران پیمان هاتن دا مزرانه وان پیمان چنه ها برنامه وی امبیشن کنترات به آ پروتکل به چید ببره به تاوی وانا پیمان فرمینه و گله کی فرمانه داشی وانی کنه ها ایریش کردستان دکن امضا کرنه گله کی جاره و صد جاره اقبال کرنه وانا لسر وانا ام کرد گل ویا خواه پارزه را دامزرینن داخواست بکن دعوا بکن بزامن ام چید خواستم بله تماكو أثر محفي مروبا باقم براستيشي محفي مروبا عشان كم بيجي محفي مروبا محفي كردان براستيشي كرد بهر هواي نهاكو أمبيشنا دوي شاخدا دنابا خدا أم كي تفلشقينن خالكي خويا يزيدي أم بي قبول بكن شرمزارم أس چند جارة بيجي مكو بنابي خو خالكي يزيدي لي بودين تخوازم ایشو بری نوان از دلی خدا پرباد کنیم خلق زیدی و مدام گله کی تمپل چقاندن ام ایشو بری نوان نابینن هفته و 4 کنکوژی سرسری وان دا در باست به نهاشی ام ایشو وان نابین و 6 سالی وان خلاص بول لسر شنگالی نهاشی دقامپاتا بن چادره دانه ایکو حتی جدا سمته اده چم وان دراتم سر وان هدی فیلم به برگه فیلم به هدی چه بر سر فرصت کرد خبات منی وها هنا دنبی سینم لزندانی حتی دکارم لکو درید به برابر به تایبت وان زندانی کنها بیشنه روشهلات کردستان و باکور کردستان دا بن شرط گلی که خراب دانه سر وانا زیده تنینن و کو لیبوردینا من هي بارتين سياسي أسبق سياسة مدار من حد مشينا نازرخنا سروان بكم بس وك كردا نتو فرور كما سيكي دبينم دودا كلامش ديروكا خود درس داخل وكو كسي كي ببارتي كي غريداي نبه إلا أو بارتي تاني اللي خدي درت كبه أم بيج ولي راكم كو أم نتوي كي سر بخود خاصن أم غير سر بخود بفكرن كسي كي كردي كي زوري زحمتي دبه أمالي كاردن لكو دريد به برابره براوان دماكي من ليبوردين خوشوان اوان بارتي سياسي خاص غير ليبوردين جينا خوازم چما كسي كي براستي شي غريدا وان نبالي كارينادن غير الا كي يام بخو مسلمان بي مسلمان علي كاريتبن انت ازيدي بي ازيدي علي كاريتبن انغو تنسانم بارتين اب يان زيت بي يان سانم چت بي بانا علي كاريتبن گر اوج اولی رابه نوا جواکا مدا تشتی نخوش هنه بری ام خراس بکن ام سانم چه تخوازن امی بگی جنار منجا خود اولی خی کرد کردستانی دلی هر کرده کی دا براوره دا مزراندن اما کو ام هنکی لأوا بنیرن هنکی لجهودا بنیرن از گلی کی محلی وان دا مجیان کریه از زانم کناوا خدا چاوا به هف گریداین که بنیرن هبه فقیر هیه دناوا جهودا دا دنه چما
لما تنبرها قالكي لا خدي درد كيفن دبيشن كاكي ماسيتا تشي امي او بكن وتجورا امي خبات بكن بهبرا فريقنا قمنا امي بدنته تبشري فاش ديني قبله بس كردان چدكن كسي كي دولمند مهبه يان حشا ببورن امي حتى داو بكاربن بدوش نجي وي كور بكن يعني جي امي ريشي بكن بيجن تشكو دارين دي پرات تشتكي نابه نا آشيتي نا شر تيدا مزراندن وی یکی گله کی گرینگه کو کرد آبوریا خو کرد بکن دما کو آبوریا خدا باندور بن او دنیا جی گودار یوام بکن نها کرد کینه لکنه چه دخوازن در فتح بن ارض کردا گله کن وان بر ارض خبر بو کاربن گله کی باش به یاسای بینم بازاره و محفل خو بخوازن از به باورم کو او بکاربن بس برا پرچیمدن ایریشی یکی پرچادن نکن اکوان ما پرچه کریه دشمنا ما پرچه کریه دشمناتی تشتکی نخواشه ام نوا خود رکن دشمن تش خود دشمنه بس نوا مدن کو نوا جواکا کرده در او دشمناتی چیه از وی تجار فهم نکن انا گیجم چی کو ام چما اقاس ایلی شهر بکن او انرژیا ما کو ای کرده هیه کو ام بکن یه براستیشی ام دکارن چما ام قاندی ولات دن گلی کی نفوس هم 5 میلیون جی هیه گلی کی دوله مندن یعنی امشی دکارن وكو ام دكارن برا جكرما خا وان سياسة مدار كرد بحث دما يكتير دكن نوا خدا بري برا او يكتير دام ازرينن جبو نتاوي قوا كوبا نتاو تشجرينجا جبو دولتك كوبا دولت تشجرينجا لسروانا انرجيا خو او بكن كوم بكن براستيشي تلي مديشا از خلق خو هات بينم ست سالا 21 دام سفر درباس بو كو اقليم او به او چند سفر سرمدا درباس به می وندابن جناب حسین اکساف تشتکی گلی کی گرینگ اینا زمان کردی کو هر تم سر ظلم و زوری هبیه زمان و چند جهزار چکا باندوتره زنی ام بکاربن او زمان خو چند خود دولمنتر بکن خوبتر بکن و پیوندی خو باشتر بکن لگل ولاتندن ده خالتي من قبل بكيت ما ناكن هرتم أمدر كيفن بيشي خلقي وقت لاوازا نظن أنفازن دستي قوها بقرن نا إيكي المزلم هاتيه كرن چندي كونكوجي هاتيه كرن بتشكي ولاتي دن بري إيكي چكا دفروتن بقوق يابون نها إيكي زيدتر چكا دفروشه ده بازار چكا دا كي باندوره كي سروكي چكا بازاره أمگر وانا باش تسبيب بكن أمزانن كي جنولاته حيثة كي د وان شرادا کیجن ولا چقاس حصه داره اری در ماکو داش در باسی اوی بو و در باسی روجاوا بو د سنور ترکیه ده هنا بریا ویده چند جارا درخواست کردن گفتن کو ج ولات ناتو اهلویه متنه علی کاری بدن بریا ویده اسپانیا چو بله ده اهلاوی واندا امبیشن وان درین وان امازن کنترل بوان هاته کرن او جی بخو اشکرانه چندی داش در باس بو چندی کردلمه لروجاوا کشتن چندی کردلمه لباشور کردستان کشتن اونها جی چه ظلم و زوری هیه بردوام دکه ام کو بزن بن براستی ام چه دخوازم سبر خلاص بو بس وکی که من آنی زمان هر دم سرسری مدا نتوا کردا وقت باران گله بباره چیای میوارن شوکاندن حتی نوا باجارین من هین هبو چند جاره و چند هکتار دارستان من تین شوکاندن سال خان دارستان چند جاره من کمپانیا کریه برمو سال خان کرم بکن کرمدار به ام هدی بر به داویه برنامه تن کرم خورا اما برهب که یک دقیقه که اوی خو گوتنی خوی داوی بیجه هر حواله که نمیچن سروان پشت رمی خاطر خوش تماشاوانا بخوازن کرم که گوتنی خوی داوی دوی بجاری دا کرم که اسپازی جنابی ویده کم جبو جی کرد خواه جی نتوا خو خوش کبرای خواه نتو فرور دا خواست کم برا ام بیاسایی محفی کرد کردستان بخوازم هدی بیدن نمیدن اکو براستی از نها بحث کم از نویجم برا آخافتنی دا بمینه برا فیزیکی تشچیبن نها مجدیرو که خود درس درخست گلو ام چی بکن ام چاوا بکاربن پیشیا خود ببینن برا لوبین واورن دام ازراندن بریار بدن سرناوه کرد کردستان هدی ام بخالتی پارتین سیاسی ده
نخنقن سپاسیه جناب ودکم زیده جنا خواستم دریش بکم وام پرسکری که کورتا خلاص نامن مثلا پیشی خو وزیرکی ریاسایی ببینن پیشی خو بک سپاس Gerek spas kerem Solin Xan. دیدکن Naha ezbet gerim keke Said دوی دواره ده او جهینی گلک پرسه بون شو وان پرسیوی من گوتو بنفتن از باور کم هیویدارم پرسیو خانو بسانده بو بکورتای گلک کورتای کنکرت بو کشی که کنکرت برسوایی بدم پیش راجعه بچن کک حسین از برسیوان ده به کرتایی چند دشت تاجبه بیجم و براسی سوالت نهیشتم که خبگین وان دارم از کرت yani tamam tabi hep düzakın akışını. Pırsa ki pırsa destrejiya Sovyet براستی از نباورم که سوویت دسترژی که وید نوا حرکت بطایبت آلا رزگاری ده هبو سبب belki که از ببیشم او حرکت این گو خواست سوویتیک دیدن تکلید خواستم به سوویت را بکن دیرک به سوویت را نکارمون تکلید بکنه مجبور دبون دچون پارتین کمونیست را تکلید آتانی پارتی کمونیست ترکیه پارتی کمونیست سوریه پارتی کمونیست عراقی پارتی کمونیست توده نزانوا او کی بوان را تکلید دان دی ساجی خو نکارمون بگهند سوویت جبر گو تو اینترسه کی سوویت جبو کدا دویوارات نبو هم به صدام را بو هم به حافظ رابو هم به ترکیه رابو کردین ل ارمنستان ل آذربایجان ل نزدیک کردستان سو به تکلیین ترکیه را کرد دانی و داره جمع نبود مثال کی بدم حولکی هيا هوالين اوكي هوالين كيب هوالين دلا خاده بسر ناوی جوان دنیای خوته کی جو کردستان و روجه وفات کرد از و برز ببیرتینه محمود شقمان شاند اوکی شاند کوبا لسر ناوی کرده بجداره وی اوکی به نه روسیا نه جی TKP Partiya Komünist Türkiye ne işin gö Mahmud derke ve xavaki Kurdaki bir de nasıl yani Mahmud bu işi bu belki bu sadece söz abone ne işin gö Mahmud bebece gö ez ne sena ve Kurda hatme dexwazen Kurda avana em Kurdun em hene men naz bikin ez ne baş bu işi ez ne bawarım gö evras mesela hedef engel البر مسئله کی کردستانی و از گل علی کمال مسئله کی کردستانی بود کردستانی مثلا مگویا تکلیه مپرانی سر مال سر تکلیه او کی شورش چین و شورش او کی بو لسر ای من گل سر شرط و ظرفین کردستانی زیاده جداتی مبراسی تنه بود ام دکاربون لگل هفجی کار بکن از دوی قناعت ادامه گو ام بحشمندی به کار بکره لی او تنه بود رقابت بنا بینام به بو جبوجي هدف شو ام بيج او تشتي جوهش كعري جو شو ده بدر سيفدين باقي دغوتن نظام بمر فيوداليزم سيفدين باق تبي دو سرهلدان كردا بو بدل دابو كتبو حبسي وكي دبلوماتكي جبو اغري جبو حركت شخصي اليكاري كوم حتى عراقي حتى جمال برزاني شبو هاتبو لي دشون بردريوي دغوتن تو فيودالي تناي جات شو هدف انجل مدگو ام د نتوا ام د شر نتوی دکن ام شر چینی ناکن جبویجی کی خو نتوا د وکی حس ام بیجن نتوا کردی بوان راه د کار نوو حرکت رجیبی د کار آقا بد کار بگ بد کار اکادمیسیان بد د کار پروفسور بد د کار بورژوازی ملی بد د کار کی د کار بک اوانا دبی ام دجوان شهر نکی ای گل دجوان شهر کرن شاشه کی مزن کرن ام بیجن دج دراغ شهر کی دجزام کی هات شهر کنه دج کی هات شهر کنه قسمه کی وان کوریجو قسمه کی بون تجمره کردا او کی شوت او کیره دولتا ترکها دوید ام ختمین وکی رزگاری على رزگاری ام ختمین ام مجبور بون کو خرخنه بکن بیجن والله او کم شاش بو ام مجبور کرد براستی تگوری اوا اوکی او تشتي بهبال الدنيا قلتو ام شبكي دو بام از اوكي شاهين ولي جبير ناكم دبي ام هرن ديروكا خو جبر كو دريبن هرن او تشتي كو هاتن سري اغري او تشتي كو هاتن سري حركات النهرو او تشتي كو هاتن حركه سري حركات روشلات
قاضی محمد و محبت او تشی گوهاتی سر برزانی تفنگ برده آوید که ایرانی گلی بنهرن شرط و ظرف تمام مشترکن چیه؟ ام بخوادینه دولت که عالیه مبکتونه آباریا مترینا که ام چنبره کی دانه که دولت که مزن نبه ام نکارن گو جوی چنبره در که گو بکارن دخواز خواه بچی بین بگرن ام نکارن پاسپورت گتونه گو ام پی بگرن شوی گو لی او بکر ایجا جبوجی دبی ام بزور دیروکا خو مثال کی بدم جبو حرکت ما مناقشه کی روشات گروه ما روشات مناقشه کی چه بو هوالا کی سر مناقشه تشته کی نبیس و علیهش که بحث فرزنده بگی که خاله منه بلدی من مزنه او هم د سر هلدان شیخ سعید بجیبیه لهنگی کی کرده عثمان نوری جرد لهنگی یکمی یک کسی که دی بجدار دو سرخبون سرهزان کردستان عثمان صبری کک سعید عثمان صبری بجدار دو سرهزان کردام ره بجدار سرهزان حرکت 25 شیخ سعید بیه بریندار بیه کتیه حبسه در کتیه دیسا هاتیه ورد سرهزان که لملات کرده در خستیه باشه گیشتیه خوی بونه در باسی آگری بیه دگوری لسر و مناقشه می روشلات یکیش من نویسه که نویسی بود دبیشه هنه که حوالین می نادم هنه که حوالین می هر تم لوی داره بحثا فرزنده کرد فرزنده جبر کرد ایرانی فرزنده به هر باش ناز بکن جبر که لوی داره یه سرهزانه که دانگه برای حسکی تیریش خود وی سرهزانه آتی کشتنی که ایگو دیروک تزانن انترساوات دبیشه فرزنده اشخیه بو فرارک بو سبی حتی بحث فرارک کرد من اون بیسخوان براسته برخود کردم بگم من ام بو شمرا میناکه که ام دیروک خواه نزان ام سروک خوش نزان او جامعه از دوری هاد سوریه لشامه مودید مگو در حق فرزنده دا اوها گوتیه فرزنده کیه تدناسی درش مرا شو اشاش بو براستی گو فرار کل ایرانه مگو او کسی گوتو بیجی دشر شیخ سعیدا ملازگر پاتنوس کوب خسیه بن دست خواه قایمیا ملازگر کریه در باسی ایران بیه هاتیه بریندار کردن هاتیه کشتن باویو هاتیه کشتن برک انسانیو هاتیه کشتن دشر آگریدا دیسا سرفرمانداره کی بنا بودن که آگریه دیسا در باز بیه دیسا رو در شهر کریه او لایوی حبساله هاتیه کشتن که سعید از دادم که سعید جراغو اوا ده کسی یک جوانه ریبریا شهر آگری داره یعنی سروکه کی کرده جراغو براستی مگو بله سروکه کی نه که هین سروک حرکت این آگری یک جوانا ناس نکه demek em diroga xanes an jiboy de bejim jwe xorte mera ev ki hawala ki mera ev ki em çibke em biz berin diroga xwe hune ben herin ev tişte go emet tek şune evan tek şune sebep sedem yekin bir ittifakiye bir kesiye bir aboriye de şartı zordane o çar aliye med düşmene degwari ijaz wana be bejim tişte gibi ne iş be bejim gel tek tahsilim berejim go evan insan hane hak nekir kösede امروز رخنه بگیرند جشن پیش تر وقتیان ساتیا کردستان و کلونیه کی ام بیشتر ناو متینگه کی ناو دولتیه که ترکیه ولاته کی کلونیالیست تئوری و شکرن ام بیشتر کمالیسم و کی تئوری کی نجات پرستان ایجاد کرده گلک تشتی که دنی کردن گلکی وان ایدئولوژی او کی فکرن یعنی به هزار انسان بجداره و حرکتی بود حرکت گش بود و حرکت ایرو گهجی سبب او انسان دوی مرم نخی از بخواه دوی باوری دانیم که سدم انسان سدم او تشی گم گوتن او تشی گو کک علی گوتن اون تگوری اون لی کیماسیه me دوی واردا کیماسیه مزویدا ام تانی چا ام دیتنام اوه مثلا arabızgarıyla edine daşı. Bine em tamam de یک سال که دو سال که گویم
پشتی جونتا یا جی بری جونتا درکتن در به ولد روزا کو ام جی باکور درکتن ام تیک شو نه روز آوا ام تیک برنه نه روشلات ام تیک برنه نه نظام تیکیری که دنیا ام تیک برنه روزا ام جی باکور درکتن جینگه ها خود درکتن جیجی کار و خبات خود درکتن به امکانی اجاره گمرم درکت دروا گمرم به امکانی به اجداستین ارفات شکل به پرت نه آبوری نه به مرب بارکی گران لسر پشت مرفا به گمرم به هفره که بکه به هفدو به هفره او بکه و شاغی دست دکبن نوا مرفاشی زیده دبن او دستشی سببه که گفتکاره به باش کاک سایت کاک سایت هدی براسی بر داوی برنامه تین صحبتی که گره خوشه سرفیاتین گله خوشن از حظ کم نها بشم با کاک حسین پیش راجی هر یکی و نیو دقیقه که از بو خاطر خواستنه برنامه به داویته سپاسیا جناب ودیکم کاک حسین بکو از درباز ببم دو پیام خوشن از خوازم حز کمان بخوینم که فوزی نامlı نویسنده خالد جبری سمکو آقای شکاکی و شیخ محمود برزنجی ریوبرن و دمی بون و سوز ولات خوبون هفکاری هف بود تانی اونن مالا مصطفی مزن کو به شورش ایلونی ام تکچونا شورش یا تکچونا لباشر کردستان برواش کرد دا کو ایروچ زاروکن باشر کردستان الله کردستان کو امانات قاضی محمد بو الله کردستان لباشر کردستان دا دلقینه لوی در لباد که و سرپیاتی که گلک بجی برومت و پیش راجه یم بگوتنه که محمد دورتیامه از خوازم خلاص بکم و در بازی و بکم که محمد دورتیامه دو بجه پرسکره که ملت کرد یا سرکه پرسکره که نفخاییه اف پرسکره که کشده ماده سلطاریه یم میره که کردان و حتی ایروش هر بردوامه جبو سرکتنا ملت کرد دو اتفاقا نفتوی دموکراتیک هف اف فرزه ما کی دکاره پیش بری در که راست سدیست وصایه هگر اتفاق آمدتونه به تو گازنده موجود جمعی مچینا به دبی بری ام اتفاق خو سراس بکد داکو بکربم نتوپرسته که نتوپرستن غیان خطین کردستانی لباکور کردستان همه پارتکان کردستان بسر بکن داکو کردستان آزاد به که حسین کرم که گوتنه خوی داوی بیشه سپاس نقطه گرینگ هیا اگر نبیجم وی گلک گیم به پروگرام او کو PKK ریل کادروین کرد ریل تبیارین کرد ایکو مابونجی ری نده ری گرد چاوان نده PKK اگر کسی ام شهادن او جامعه بخواه شهاد کشتنه کسی اکبر چاوی مهاتی کشتنه لسویدی ما بلوک بلاد کرن گو والوی داره انسان کشتنه هرن ام بیانش بود چه بود که ما بلاد کرن بلوک جو زندان دیاربکری بود وقتی که تشتا گوها به کادروی جوی وقته کسی کل در وی گلو رید ده نا بلا چه کسی که نبیجه تجاری ری نده هلوستا پککی تجاری چینه بو هی زندانی نتوی که وارن تشتکی بکن ریلی هات گرتنی لی خطای وان هزا بخواجی هبو هبا یک دو پککی آنها تشتکی شیلو دیگه کنفدرالیزم روجلاتا ناوراست شیلو کرن زانی چیه تشتی که هیا لبرچاو مزلاله سرخبونه شیلو دیگه روم دقیقی سر دست داگرکره کولونیالیستین ترکا که ام بجن فدرالیزم روجلاتا نابین تجاری ما علاقه در ناکه تشتی که ساجی دره و پیچی نای وایل ولات ما سرخبون خوازی هیا گلی کرد خوازه دبی ابا هبه بزانستی ریل تگرتنی دویم سیم PKK آنهاجی پر گرینگه کرد حبسی دانه زندان دانه لسری چانتین کشتنی گچین کرد لاوی کرد پر قهرمانش از تشتکی نبیش لیچه دیگه اگر مشکلات یعنی پروبلمات پرسکریکات به آلا ترکیرات نبه اگر به پارچبونا آخا ترکیرات نبه تدوی آخا ترکیه از پارچه ناکم از نبیش مصطفی کاراس بیشه دوران کالکان بیشه از نبیش
سلحدین بخوا گوت او دبیش باش اگر پرسکریکا تبو را تنبه اگر پرسکریکا تب پرچبونا ترکیه را تنبه به کمالیزم را تنبه باشه پرسکریکا تب چه هیج بو چه تو زاره کرد لاوی کرد سری چای کردستانی دیدی کشتنی جبوی چه کرد دبی حسابی وی تشتی بپرسن دبی بپرسن چه نبه که ام بیجن هر تش باشه ام حقیل خود کرد اگر هیزک ریل کادروکی خود بگیره مافی جی و قطاندنی که ندی ری ناده هیزکی دنی گروپ پچوک به نظام چه تجاری ری ناده برای کس خود نخوابینه هیزی میدنی که هنه داخوازا داویه از بیجم یا بکرتی بیجم کرد بی حشی خودن سری خود بنیره تجاری امنای خواپاندنی امنای خواپاندنی که کارکتر دولت ترک koloniyalist dagirker leşkerên Türk dagirkerin li çiyayê Kurdistanê xwezî dibe şerê 30 salî 40 salî de ku PKK dike anha zimanê ew ajalên Kurdistanê çiyayê Kurdistanê hebuya bipeyvana rojî çend ton bombebaran ser xwezaya Kurdistanê çiya û şaxê Kurdistanê tê barandinê çi tişt heye ku ez ê dewletê biparêzim yan jî nêzik bibin tune ye dewleta Türk leşkerî wî çiyayê Kurdistanê vekişe daxwaza her Kurdekî wela parêz be dewleta Kurd karakterê te kolonyalîst e tu dagirkerî ez bir çi dimînim tî dimînim ew mafê min e dixwazim ser bixwe di welatê xwe de bijî di nav çemûrê de nav heriyê de bi nanekî hişk nizam çi dibe bira bibe karê wan jî nîne serê me dişon hajê hebin banga serbixweban xwaziyê bilind bikin destê xwe bidin hev tiştek dinê ji kadroyê Kurda hêzên Kurda heyra kerema xwe bes e êrî xwezî xwe ezî bira tinebe xwe ezî rêl yekîtiyê digire xwe ezî lê ji ber hev hatinê digire xwe ezî rê li gelek tişta digire bihêlin xwe ezî bihêlin em nîzîkî hev bibin bihêlin Kurd werin ba hev emrê min êrî hefteyê divê emrê de ez dixwazim ji bo wî welatê werim kuştinê çi tê xweste em bikin bes rê bidin me re bi hev re kar bikin lê bi vî hawayî binêre anha tevgera ku na heye azadî navxweş e daxwazî xweş e lê eger xwe bi yekîtiya partiya sosyalîst e çiye navê ku xwe borba asteng bike sînor bike ji niha da rê nabêje gav nabêje kerema xwe viya nekin van tişta bikin em ê çawa bangazarê Kurda bikin kulserî çîne tiştê wiha ev tiştê ku niha hûn dikin bikin lê xurt bikin nahîn televizyoneke me ku bi xurtiyê em dengê xwe bikinî her derê tune ye bavê min ev rastiya me ye ji ber wê yekî serbixwebûn tiştekî wisa asan nîne dibe em hewl bidin kadroyê xwe bişînin duwarê siyasî da pêk duwarê dîroka Kurdî da folklora Kurdî we piçûk xist wextê xwe de wextê heftê de em derketin digo ha li ser eşîra li ser nizam çi bavê min Ordîxanê cerî li ser doktora xwe distîne têza xwe hazir dike dibe doktor em piçûk dibînin ev çi mantiq e çi mantiq e ez xwe jî dipirsim ji hevalê wê demê ji te ve dipirsim kadroyê ku hene ew tiştê ku di pêşa delinga we de heye wan gevrana birijînin qurbana çavê me em li netava xwedî derên servexwebûn ji bo Kurdistanê servexwebûn ji bo Kurdistanê spasî we dikim hevalê min ku anha beşdar vê platformên bûn silav û rêzê xwe pêşkêş dikim ji bo te jî birayê ezîz hêvî darin hûn di vî karê de serkeftî bin daxwaza servexwebûnê her tim bînin rojevê her tim bînin rojevê li ku dibe bira bibe qurbana çavê spas dikim xêr û xweşî de bîne gelek Silav spas bîne kek Hüseyin gotinê xwe dawî jî bo temaşewana ji bo beşserwana jî gote Solên xan kerem ke gotinê xwe dawî bo temaşewana bi nîv dakikayê kerema xwe ra bêjin piştrecên biçin keke sayît û piştrecê zî bernameyê bigirin kerem ke Rastî paş ew gotinên gelekî ciwanên Kak Hüseyin de hêdî tiştekî ez bêjim nema ji bo min tişkî nema ez spasiya cenabê we dikim spasiya her Kurdekî netewperwer kî têdî wî gîştiye Kurd û Kurdistan ez bejna xwe li ber her şehîdekî Kurdistan ditewînim bira xwîna wan şehîda li erdê nemîne em daxwaza wan bê
هفتیا خو خود بکن بینن جی هزین دنیای نها کینه بخو امریکا روسیا چینه اما نکن دشمنی خو بزامن چه خازن کو بکاربن کردستان خواه سر بخود آمز بین سپاسی و دکم سلاو حرمت سلاو غیز سرکفتن جبو کردستان سپاس که سرم خواهم هنر به مالا بابا و ام درواز که ساید کرم کن گوتری خوی داوی بجه خدانا از سپاس بوده که همزه تجی گرتی زندان دیاربکری تجی پیشمرکی کی کم کردستانی مرات آوا دم مک هندک بو پرسکرک مزنه ویژن کرده به ویژن قل فره پینه پیچوکه لینای من سر بو خازم قصه بکن براستی مخا حاضر بو گل سر گلک تشتا پرسکرم لی او پروگرام من نبو جبر بو وقت تنبو از پیام مش تمام کردار امرای هبن اتفاقا ما بین مش بری حتی هاتونه ام به اتفاق بکن ام دکارن به کار بکن ام هوا کالبون به ام دکارن علی کار نفشا تزه ببن ام دکارن gerek varada informasyon bedin wana ez gerek ki خوش مونږ سولین خان جی بشدار به پروگرام بو جبر کد وقت خدا me akademisyen kurd sporên kurd bekarnan me alikari jwan nexwest dikari bun alikariye gerek granbahan bedaname geldi bir riyame zelal bikirna goyan bikarbin politikayê baş bafirînin ji bo ez gerek خوش مونږ dînaha em dikarin کسی پسپور کسی خونده کسی گل خولین دکه تین وان اوکی وان پروگرام هانه گذی سوده کی جه پیدا کی نزن دبینن او جه بخیر و خوشی هاتیه سر تعوا و سر سرا که خوش موناجی کد سپاس بو تمام حواله گویم تماشا کرن سپاس بو و تماما سپاس بو اوکی وجی پرسی وجی منگا بو وقت قاسم ندخواستم بسی ابتداج برگو وقت تنگ بو هیدارم جاره کی دنی گویمی دیسا بکاربند دیگه کی دا بهوای کی دیسا سر مجاره او بکن ام على رزداری گروه دنی که دن برا بین ام هاتنه مرحله کی و ادی ام بکارم پسکره کی نابین آخه سر سر بکن گاربچ و کی نفتی وستی نه گوی ام درج سوویتیزم موسیم بردن ادی ام بکارم بخواه و وام سر هیدارم و ام بکارم آن پسکره کی خوش سر سر بکن ام بکارم دست خواه بدن هفدو دیسا بکەون دۆزا ڕزگاریە کوردستان سپاس بۆی سپاس که سایت مالات آوا و هر هبین کک حسین یاجی کک علی زردشتی گوتری خود داوی کرم که بیشز خاطری خوب خواهد باشه برای من سلاوه لودکم لبه پلاتفورمی و دستا خوش به هر وسا سلاوی بینریتت کم اگر که مکوریه که مهبه برا ببورن و داخواست کم او ببه که پیش روژه هم بکارم تشتی کد بیجن بنرخینین بدن برچاب یکی تیا کرد بس جبو چه؟ جبو نتو پرستیا کرد جبو کردستان اکسر بخواه سپاس gerek سپاس که علی زردشت زمانی کردی دایی که کرده مالی خدا به کردی بپیون سپاس gerek سپاس که علی زردشت به کردی جیانش خود نابه به زمانی دایی که خود جیان نامشه از سپاسیا تماشاوانی مکیو اکتیف بشتاری برنامه بین حس کم پیشی سپاسیا من بکنم که جنگیز شفچیه حسن دوغان محمد دورتیامان نیات کار شورش بلده که سید بیار شاهین ولی بکری حربی محمود کیپر حسن دوغان حسین کارا و که دارا ارسون مس کرم اخرى سيدا آلپشن و نبی که نه مزبیر و کربلی ورنا خلوان دخوازن گلک سپاسیا من دکم اکتیف بشتاری برنامه بون نرینی خو پرچی خوش بو وکی کک میزاری جی تیدا شورش بلادا اوخ تیدا سپاسیا خو بوان دکم بله لباکوری کردستان پدیوی می هر گرینگ اوه که یک رزیا ریخستن باکوری کردستان دا که بکاربن هوادنگی که به حضور بنشینن بکاربن برسی بکی خورد لباکوری کردستان ببن جبر به صدم جی دبی ام پشکره بیت پیواجوی بم و نرخی بن اوسا لحوزو خودی درکوین ین پرسکیدن جی هر دم ده هات کرن یا جی پرسکی برچاف درباز بو
ez dixwazim evî jî gelek dest nîşan bikim di sala 1970 nehat dawiye û sala 1988 jî alazgare bizava Bakurê Kurdistan yek ji wan bû ser hêzekê rexistinekî netewperwer bû ne tenya li Bakurê Kurdistan Rojhilatê Kurdistanê biborîne rast e Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bi hêzê xwe şekdar li kadê bû gelek tevlî çalakiyên yên kadê jî bûn ji ber wê sedemê şûn de gav nabêtin mixabin problemê me yên sereke ew bû sedebê tekçûnê em berdewam münaqeşet ke hîn münaqeşe bikin yekê dinêcê kek Newroz kek Mîhanî û mala wan hemûya ava yek û yek têbîniyê xwe kê dixwazim carekê dinê bibêjim li Bakurê Kurdistanê bi taybet nexweşiya COVID-19 ya jî kêtê dizanî korona bi rastî gelek bilav bûye gelek dostê me hêja lê gel hevin niha bi wê nexweşiyekê tenê şîfayê xêrê bi wan dixwazim Kurdistaniyê heja li xwe muqatebin li xwedî derkevin parastina xwe bikin ku zindî bimînin ji bo Kurdistanekî serbixwe azad dibe em bi xwe di herê tenduristî de jî ew bibin hefta pêşiya me em ê mijarekî nû li pêşberê temaşewanê hêja bibin em ê biçin Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê mîvanê me qedir bilin çar mîvanê me qedir bilin dê beşdarê bernamê bêbe em ê qîrkirina jenosîda li Kurdên me êzîdî li Şingalê nirxe bikin ewan bînin ser ekranê bi wan re münaqeşeyê bikin em hêvîdarin heta wê demê bimînin xêr û xweşiyê de dema we xweş bibînin heta bernamekê bibîne roca we xweş bi serxebûnê bi hêviya dewletekî serbixwe demokratîk û Kurdistanê bimînin xêr û xweşiyê de